اه تهدي. أعمل قناة البت.
День, уважаемые друзья! Сегодня в историческом зале Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Союз писателей Якутии совместно с Национальной библиотекой проводит презентацию книги народного писателя Якутии, заслуженного работника культуры, известного не только в Якутии, но и за пределами республики, прозаика, публициста Василия Егоровича Васильева-Харасхала. Но пандемия не позволила нам в полной мере провести эту презентацию со стечением народа, читателей, но тем не менее мы тут несколько человек собрались, и я думаю, что по Zoom к нам подсоединятся его читатели, его друзья. Ну, прежде чем начать общий разговор, я скажу несколько слов о своем друге, писателе, с которым мы начинали в одно время вступили в литературу. Это было 70-е годы, середина 70-х годов. Он после окончания Якутского госуниверситета, отделения якутского языка и литературы, Василий Егорович сразу был принят на работу в республиканскую газету «Кым». Это был редкий случай, поскольку в эту газету всегда брали людей, прошедших закалку, так сказать, районных газет. И в качестве корреспондента он объездил всю республику и ездил с азартом, с увлечением, очень много об этом писал. И его первые рассказы заметил Семен Петрович Данилов. Он пригласил его, поговорил и, сказал ему напутственное слово. И я знаю из архивов, из дневников Семена Петровича, что он про себя отметил, что появился такой молодой прозаик, как Василий Васильев. Затем он после этого перешел на работу в Бюро пропаганды художественной литературы при Союзе писателей Якутии. И эта работа тоже ему оказалась очень даже для него нужной, приятной. Он тоже много ездил по республике и общался со всеми аксакалами, возил их на встречи с читателями, присутствовал при их разговорах, стал для них доверенным человеком. И я думаю, что это очень много дало ему. И все эти годы у него, с самого начала, в принципе, у него был интерес к истории, в то время, когда, возможно, мы его ровесники писали про любовь, про современную жизнь. Он сразу обратился к истории, и его первая пьеса, которая была воплощена на сцене Саха-театра, это был спектакль о Великой Отечественной войне, а в Амге была весна. Вот это чувство, желание писать об истории, видимо, в нем потихоньку зрело, и он услышал, так сказать, зов истории, когда в начале 90-х, в конце 80-х годов случилась перестройка, открылись архивы, появилась возможность много ездить. Он стал интересоваться историей первых якутских интеллигентов. Я не буду об этом много говорить. Я думаю, что те, кто слушает нас, те, кто присоединился к нам, прекрасно знают о том, что на сцене нашего Саха-театра было поставлено 9 спектаклей, посвященных исторической теме, историческим личностям. Естественно, это требовало очень большой работы. Он работал в архивах не только Москвы и Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, но и работал в архивах Китая, Японии, Конгресса США. Даже в прошлом году позапрошлом уже получается, доехал до Австралии. У него было очень много поездок и очень много документального материала. Естественно, он спешил с этим материалом поделиться, и поэтому его публикации
в газете «Сахасире» с большим интересом ждали читатели. На якутском радио у него шла большая передача тоже на историческую тему, которую вел Николай Максимов. И даже вот в дни пандемии повторяли эти передачи. И я думала, что многие слушали эти передачи с большим увлечением и с придыханием, как говорится. Василий Егорович был человеком вдумчивым и в то же время быстро принимающим решения. По сути дела, вот эти все его поездки по зарубежным архивам он задумывал сам, за счет спонсоров, сам ходил, как говорится, рассказывал о том, о чем он будет писать. Кто мог, тот поддерживал, кто-то отказывал. Зачастую он даже рассказывал о том, что где-то в другой стране мог оказаться вообще на мели. Но каким-то образом он выходил из этой ситуации, потому что он сам по себе был абсолютно неунывающим человеком. Он последние годы был членом правления Союза писателей Якутии, и его инициативы, которые воплотили в жизнь, нас, конечно, заставляют думать о том, что он видел на несколько шагов вперед, возможно, чем мы. Таким образом, он был инициатором создания галереи участников Великой Отечественной войны, якутских писателей, и воплотил это в жизнь до конца. Еще много было у него задумок. К сожалению, этот ковид, последствия его, и он ушел из жизни совершенно неожиданно для нас. Вот эту книгу, которую мы сегодня презентуем, «Аспеткем Артактаранан», он готовил к 70-летию. Ему исполнилось 70 лет в ноябре прошлого года. Ну, книга собиралась несколько трудно, поскольку она собиралась из тех публикаций, которые были периодической печати в газетах, журналах, и вычитывалась несколько раз, по иллюстрациям были какие-то вопросы. И он не торопился, и он все время говорил, когда выйдет эта книга, вот поеду по республике и буду ее презентовать. И, наконец-то, люди получат ту книгу, о которой все время меня спрашивают. И вот, наконец, эта книга в наших руках, и сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить о ней. Ну, несколько слов об этой книге. Эта книга очень ожидаема якутским читателям. И в ней многие найдут совершенно неизвестные ранее факты, и в то же время, возможно, с чем-то не согласятся, поскольку наш Василий Егорович был человеком, который не отступает от своих принципов, раз он оценивает прошлое таким образом, он редко от этого отступался. Но, тем не менее, это огромный труд, свидетельство о том, что наши первые интеллигенты, якутские интеллигенты, их судьба, о которой мы вообще не знали, не подозревали. Кто знал, что вот из Соловецкого лагеря 3 якутов убегут в Финляндию, смогут убежать в Финляндию. И вот он же первый открыл эту тему. Поэтому в ней много интересного, много необычного. И эта книга, я думаю, достойный подарок для якутского читателя. У Василия Егоровича было, ну, есть даже, мы не можем сказать, что нас нет, мы относимся к его памяти, к его делам так же, как бы он был жив. Много друзей, причем в разных сферах жизни, не только писательской. И он умел находить друзей, дружить с ними и говорить с ними на одном уровне. И вот сейчас я хотела бы предоставить слово
руководителю администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия Владимирову Афанасию Семеновичу. Он подключился, Владимиров Афанасий Семенович. Я думаю, что он был один из ближайших друзей Василия Егоровича. Ему есть что сказать сегодняшний день. Тюкин Болдон, Наталья Ивановна, Доктор. Добрый день, уважаемые друзья, Наталья Ивановна. Рад вас всех видеть. Надеюсь, что услышу. И сегодня у нас повод встретиться в режиме таком виртуальном, очень такой знаковый, серьезный, который проходит через все наши, наверное, пути, как говорится, жизненные, духовные. Вот. Я, конечно же, как-то так сказать, всех поздравляю с выходом книги, несколько волнуюсь, но тем не менее, действительно, как Наталья Ивановна, вы сказали, эта книга писалась достаточно так сложно, наверное, потому что героями книги являются тоже такие люди, у которых судьба сложилась, некоторых очень трагично, сложно, многие, да и все, наверное, многие из них, как говорится, ушли из этой жизни не по своей воле, умерли на чужбине, преодолевая тоску по родине. И наш Василий Егорович Харысхал был человеком, который, несмотря на его такую внешность, да, скромную, да, не был он, как говорится, богатырем, не был таким внушающим страх или какое-то еще уважение, таким телосложением человеком. Был очень скромным, любящим родину и историю человеком, любящим не только историю, но и людей, живущих на нашей родной Якутии. Действительно, когда Наталья Ивановна написала, что вышла эта книга, я ее начал читать, и я ее читал голосом Харысхала. Читал так, как мы с ним в наших встречах обсуждали, беседовали. Он был иногда напорист, иногда категоричен, иногда чересчур такой агрессивен, да? Ну и, по сути, его словами, вот, через его перо говорилась правда, такая суровая правда. Во многих, вот как сейчас Наталья Ивановна сказала, моментах он сам всегда нуждался в каких-то финансовых средствах, чтобы посетить те страны, где оборвалась жизнь наших земляков, да, якутян, покинувших родину. И всегда мы обсуждали эту тему. Иногда он повышал на меня голос, что вот ты не можешь решить какой-то небольшой вопрос финансовый, да. Но тем не менее, все проекты, которые он задумывал, в части изучения архивов, нахождения тех мест, где жили наши вот, герои этого романа, каждому из них он, мне кажется, имел свое личное отношение, позволяющее судить о том, что некая связь присутствовала. Вот, мы с ним занимались, когда по вопросам тоже вот, изучения архивных документов по семье Ксенофонтовых, и я буквально чувствовал его напряжение
психическое напряжение такое. И после того, как проект получал некую какую-то форму, завершенную форму, он чувствовал упадок сил, и необходимо, как говорится, была духовная реабилитация. И мы это часто вместе делали, посещая наши места исторические или уезжая на природу. Вот. И здесь, вот, читая эту книгу, вот, все те моменты, которые он переживал, здесь они все отражены. Я ее читаю вот, буквально голосом Василия Егоровича. Здесь отражены очень такие моменты, которые позволяют судить о наших земляках, людях высоких помыслов. И часто, когда встречаясь с людьми на каких-либо вот, в школах, в клубах или местах, ну, в селах, я ему задавал вопрос. Ведь шла же такая сложная классовая борьба, и, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Но сегодня-то что мы делаем? Он говорит, сегодня мы делаем так, чтобы шло духовное примирение, и сегодня нету, кто был красным, кто был белым, да, нашим, вашим. Сегодня это те люди, которые душой и сердцем любили нашу Якутию и желали ей процветания. Ну и вот в архивных документах, которые он собирал, ну, последняя поездка его была в Австралию, да, после того, как приехал, он показывал письма, вот эти архивные документы Рязанского, и был каким-то особенно таким приподнятым, и как будто хотел сказать, наконец-то я съездил, наконец-то я нашел, наконец-то я могу взяться за написание этой книги. Вот. Ну а когда пандемия началась, он очень нервничал, что звонил мне, говорил, когда ты меня выпустишь, почему ты меня держишь дома. Ну, конечно, не я лично его держал, просто есть такие определенные требования, да. Ну, и всегда в переписке по WhatsApp, по телефону, я говорю, ну, как раз же, говорю, есть время, ты найди в этом плюс, Василий Егорович, как раз садись и пиши. И вот, считаем, что очень такой продуктивный его период прошел, но в то же время, правильно Наталья Ивановна подметила, он торопился. Мы должны были к нему прийти на юбилей, и в этот день он звонит, говорит, не приходи, говорит, я заболел, говорит, готовились к нему прийти, поздравить, ну и опять же какие-нибудь проекты думали. Ну, всегда вот бывает так, что с ним встретишься и не о том, чего-то нам лично в жизни не хватает, а о том вот неизвестные моменты жизни людей, которые переживали и желали светлого развития нашей Якутии. Всегда вот такое было, и все встречи, они именно на таком лейтмотиве у нас проходили. Ну и сейчас вот общаясь с этой книгой, она вот как только Наталья Ивановна у вас взяла ее, она вот на столе у меня лежит, периодически ее читаю, и мне это позволяет заполнить ту пустоту, которая возникла с потерей нашего друга, да? Ну, мы говорили об этом, что Якутия понесла такую невосполнимую утрату, но вот эта вот книга, которую мы сегодня презентуем, это огромный труд, не только вот в части таком физическом, но и очень огромный духовный такой путь человека, говорившего всей своей жизни, что они ни в чем не виноваты, и они достойны, чтобы их Родина помнила, и чтобы были
не только вот архивные там какие-то документы, там, да, ну и чтобы люди сегодня, развивающие, живущие в Якутии, ориентировались на их вот эти помыслы, такие вдохновляющие, создающие самые лучшие нравственные ценности человека. Вот в книге же художник очень хорошо так эти портреты нарисованы, да? И они позволяющие оценить не только ту эпоху, да, но и устремление этих людей к прогрессу, к развитию, к любви, к самосовершенствованию. Вот. Ну, а нам сейчас эта книга в помощь наших повседневных дел, в помощь поиска новых смыслов, новых возможностей. Я желаю, чтобы наше вот общение здесь, я знаю, что писатели, общественники, и люди, которые близко знакомы с Василием Егоровичем, которые с ним вместе творили, но нам необходимо также, наверное, быть, как Василий Егорович был, созидателем, объединителем. Василий Егорович очень хорошая черта, он объединял людей разных возрастов, разных поколений и разных, как говорится, интересов. Ну и думаю, что когда люди объединяются и у них выходит какой-то труд, проект осуществляется, то радость от совместного труда позволяет осознавать смысл жизни и любить жизнь. Но я предлагаю нам также дальше работать. Ничего невозможного в этом мире нету. Еще раз всех вас приветствую. Ну и книгу держу в руках и читаю, общаюсь с Василием Егоровичем. Спасибо, Афанасий Семенович. Спасибо. Ну, в любом случае, выход книги для нас радость. А как бы сам Василий Егорович радовался этому, мы даже представить себе не можем, потому что до этого у него вышел том пьес и драм, и вот это вот документальные вещи вышли, еще ждут в своей очереди другие его художественные произведения, поэтому, конечно, это... Но я думаю, что эта книга была ему особо дорога. Сейчас я хочу попросить слово Сидорова Олега Гаврилевича. Он председатель Ассоциации писателей Якутии, заведующий кафедрой журналистики нашего университета. Ну и не только земляк, но и единомышленник, можно сказать, Василия Егоровича. Үтөкүннен нөрөнөргү болун Захадинугар онна бүгүн бу бахалай Василий Егорович Харасхал кинегеттин сүрактайынга мустуджан. Дорогие слушатели, участники вот сегодняшнего, я бы назвал это вечер воспоминаний. Это, мне кажется, очень важный момент нашей культурной жизни Якутии. Мы сегодня вспоминаем Василия Егоровича как творческого человека, как личность. Мы восхищаемся его творчеством. Мы сегодня анализируем, разговариваем, обсуждаем книгу, которая вышла сегодня. Мы держим его в руках. Аспыт Мартык Тарнан. Мне кажется, очень такое звучное название. И вот проходит время, как его не стало. И мне кажется, мы все больше и больше начинаем ощущать вот как бы его отсутствие. Как его нам уже не хватает. И мне кажется, вот тем больше будет идти как бы время, вот как отдаляться от нас. Мне кажется, мы еще глубже будем понимать эту утрату.
для культуры, для искусства Якутии. Мне кажется, это очень важный момент. Мы должны говорить о нем сегодня, вспоминать, но в то же время мы должны воздавать как бы дань тому, что он сделал за свою жизнь. Вот Наталья Ивановна сказала, да, что нас многое связывало. Амга наша, родная Амга. Амма Сас – это первое его известное произведение. И он эту связь не прерывал. Вот Василий Егорович очень многогранная личность. Да? Он великолепный журналист. Его журналистские произведения, мне кажется, это все-таки один из таких вершин якутоязычной журналистики. А то, что он сделал в драматургии, это совершенно как бы целая эпоха для театра. И он придал вот другое звучание спектаклям Сахатеатра, вообще творчеству Сахатеатра, внес какую-то другую струю. Вот театр, который приносит историю, который говорит с народом об истории, о наших выдающихся людях и приближает их. И вот мы вспоминаем этих наших актеров и видим в них Кюлюмнюре, видим в них Маньятахола, видим в них Ксенофонтовых. То есть это очень важная часть для менталитета, для самосознания, для национальной и культурной идентичности народа. Поэтому это тоже, мне кажется, вот большая заслуга Василия Егоровича. А его прозаические произведения, мне кажется, об этом скажут коллеги, профессионалы писательского цеха. Это, конечно, тоже вершины вот именно якутской прозы. Мне кажется, это тоже очень важно понимать. А то, что он как общественный деятель, как народный депутат Верховного Совета 12-го созыва, то, что он сделал в первых шагах нашей Якутии, Республики Саха, в годы суверенитета, это тоже отдельная история. Вот он, Василий Егорович, и такие его коллеги-депутаты Афанасий Васильевич Мигалкин, Иван Петрович Ушницкий, которые представляли в этом парламенте, в этом Верховном Совете совершенно как бы другую, представителей интеллигенции, и они поддерживали то, что делал Михаил Ильич Николаев, подсказывали, и очень многие идеи они озвучивали. Это очень тоже важно сегодня понимать. А то, что он сделал в экологическом движении, это тоже еще отдельная история. Да, Василий Егорович, с одной стороны, он был такой, вот как бы такой многогранной личностью, но в то же время очень цельной личностью. Он все это делал, это все его объединяло, он болел за народ, за будущее, за настоящее, за будущее нашего якутского народа, на Якутии в целом. Он не делил там на народы, а именно это была вот именно Республика Саха, вот как основа государственности. В этом его сила была. Потом Василий Егорович был великолепный рассказчик, и он вот был таким связующим звеном, например, для меня и, возможно, и для молодого поколения писателей между вот нашей такой великолепной вот когортой народных писателей. Он как рассказывал про Кюнику Растырова, Аммачи Гая, как он о них вспоминал. Вот по дороге, например, в Амгу, это целая тоже своя история. И вот он как бы объединял этим. А потом вот его как бы главное, возможно, да, но тут очень сложно делить главное или второстепенно, это все было главным. Он стал связующим звеном между вот народом Саха и теми, кого мы потеряли. Вот в трагедиях, трагических событиях 20 века, начиная 17-го года и по вот 50-е, 60-е годы. И Василий Егорович, он сделал их тоже близкими для своего народа через именно свое творчество, которое публиковал в разных изданиях, в газетах. И
конечно, мы с ним очень тесно работали в журнале «Илин». И в успехах журнала, конечно, это тоже Василия Егоровича заслуга. И как мы с ним организовывали эти вечера встреч родных Манетахола. И вот несколько вечеров Багут Атыгет Дянон Муспупот. Это тоже было очень важная, как бы такая кирпич в историческом сознании народа. И даже нам эти родственники Василия Егоровича благодарили, родственники Синофонтовых. Вот Василий Егорович, вот благодаря и журналу «Илин» вы собрали нас впервые на сцене театра оперы и балета. Представляете, как это было важно вот в начале 2000-х годов. Мария Кузьминична Гаврилова, как она тоже вот, благодарила Гдана Ивановна Платонова. Вот тогда, вот, и это все делал Василий Егорович, это с его легкой руки. Потом он пытался очень много как бы собрать интеллигенцию и таких успешных наших предпринимателей. Мы один раз провели очень такое большое мероприятие в зале Кружала, где собрались представители интеллигенции и новое, так сказать, вот слой, не купечества, такого не дворянства, но таких предпринимателей, которых он воспринимал как людей вот нового класса, среднего, да, и очень много вот таких можно вспоминать бесконечно. И мне кажется, еще очень важно, в этой книге мы это видим, Василий Егорович сделал такой мостик с теми родственниками наших эмигрантов, которые остались за рубежами, да, вот Кушнаревыми, например, да, это тоже очень важно. И они через него, когда он приезжал, они тоже понимали, что Якутия их не забыла, их предков, вот что тоже очень важно. Это все делал Василий Егорович, это очень сложно вот понять, что как один человек мог это сделать. Вот и я тут хочу вот прочитать. Когда я взял в руки эту книгу, я подумал, почему он взял этот эпиграф к своему предисловию, да? Антл. Ортот туру жагыл дойду жолло хологуттан муммут. Атаанна хайылгатыттан маппыт. Кере жагыл дойду кергеллах кескилиттен кер турбут эрейдэх арай мин барбын. Это слова Василия Васильевича Никифорова Клюмнюра. Василий Егорович, мне кажется, вот он выбрал этот эпиграф не просто для того, чтобы как бы дать дань уважения Клюмнюре, а то, что это в какой-то степени эти слова выражают вот идею, смысл этой книги, героев этой книги и его самого. Поэтому мне кажется, вот мы еще будем перечитывать эту книгу, познавать. Еще что мы, вот последняя поездка совместно, мы ездили в Австралию за архивом Аскольда Афанасьевича Рязанского, благодаря поддержке вот, Северо-Восточного федерального университета Евгении Исаевны Михайловой. Это была очень важная поездка. И Василий Егорович, он практически вот все последние 30 лет, да, Рязанский это был такой легендой. И вот он очень надеялся найти еще какие-то новые документы. Но самое главное, мы выяснили последние годы жизни Асклерода Афанасьевича вдали от родины. И это было очень важно. Но мне Василий Егорович очень как-то удивил и обрадовал тем, что когда мы встречались с представителями русской диаспоры в Австралии, в Брисбене, он с ними общался, он даже их превосходил, потому что они не все знают свою же историю, конечно же, да, большинство из них люди в возрасте, конечно же, но они родились уже за пределами России, в Харбине и так далее, они не все побывали уже вот новой, так сказать, России, к сожалению, да, но они сохранили язык, культуру, веру, религию православную, но они очень так
слушали слова Василия Егоровича, потому что он больше них даже рассказывал их историю в какой-то степени. Вот это энциклопедическое знание, вот настолько он это глубоко знал, и он так снискал уважение вот этих таких родовитых, очень уважаемых в Австралии, Брисбене представителей вот русской диаспоры. Это тоже было очень замечательно. Но, конечно, Василий Егорович очень надеялся, что мы найдем еще какие-то документы, раскрывающие историю свет о жизни, о пути других представителей якутской миграции. Но, к сожалению, этих материалов не было. Да. Вот сын Асхлёда Афанасьевича, он ушел из жизни, на самом деле буквально недавно, да. Это 2000, так, десятые годы. Представляете, что Василий Егорович мог бы застать его еще живым. И вот он очень об этом жалел. Как же так? Вот столько мы искали, столько вот потеряли. И вот, кстати, благодаря Владимиру Рязанскому, тоже, дальнему родственнику Рязанской, который профессор Чикагского университета, вот мы вышли на связь с супругой с младшего сына Асхлёда Афанасьевича, и благодаря этому вот мы, так сказать, выяснили вот путь якутского эмигранта через Китай, через Японию, Китай, Гонконг, в Австралию. И какая это была жизнь. И какой вообще это был выдающийся человек, да. Но нам еще предстоит дальше продолжать искать его произведения, опубликованные на английском языке во многих изданиях Китая, Америки и Австралии. Но, к сожалению, это не так-то просто, потому что Асхлёд Афанасьевич писал под псевдонимом. И это тоже Василий Егорович очень мечтал найти эти материалы. И мы даже с ним, дескать, так, что вот найдем, мы издадим этот сборник трудов Асхлёда Афанасьевича. Какой это будет интересный труд, вообще такой подарок для истории, для национальной памяти. Этому, возможно, в общем-то, в будущем как-то случится. Но, к сожалению, вот Василия Егоровича нет с нами. Но с нами его книги, его труды, его спектакли, и память о нем, и то, что он сделал для национальной памяти, для исторической памяти, это, конечно, это останется навсегда с нами, с республикой. И я думаю, для будущих поколений он тоже будет таким примером такой безграничной преданности, да, родине и своей профессии, писательской, поисковой, чтобы достучаться до сердца каждого, потому что он понимал, что да, история важна с точки зрения науки, исторической науки, но в то же время, чтобы каждый знал, каждый читал, особенно молодое поколение, он это переносил через свое художественное слово. Это он понимал, и он знал, это и есть важно тоже для народа. Спасибо, Наталья Ивановна. Спасибо, Олег Гаврилевич. Очень хорошо, что вы осветили его сотрудничество с журналом «Илин». Как-то у нас немного это дело выпадает. Но мы ведем разговор на двух языках. Я напоминаю об этом. И хочу попросить, у нас очень много участников зарубежных стран, люди подключились, Москвы, и поэтому нам, видимо, чтобы уложиться время, нужно быть краткими. Сейчас я попрошу включить видео Николая Алексеевича Лугинова, которое он направил, народный писатель Якутии, вице-президент Академии духовности. Николай Алексеевич Лугинов. Балай Карскал
bugün sirigar bargar ülelen munyan ha Irak sidderinden telehiyen ha eredak ayandan biddi ыстrakаты гартия сыралахан муспут кенигетін бұл презентацията бұл күндерге болла. Бұл кені ортодойдуттан бейкекке бітеттен барбыта сылаңыра бұл бұтын кәндеттен. Кені барыгар бұл кенигетін арас бүйсинінен көстер көхін испите онтан ситери тақсы вакка жеке тейіләк кенеге. Бұл Бұраттара эдер суриятчылар мұнянлар, көміліхінлер кәндеке түмен бұл кенеге болан тағысты. Бұл кенегені ақтаққа кеге ұсты каналарға кәден сөп білден тұрар. Кеге ұрыт қағандағаны етілі бетақ саналар, балар бұл кенегеға. Онна бұл кенегеға кемік күйенді күрдік саналар балар. Бейге хибеске кемге үйренен қалбыт. Саналар бұтыттан ажас атын, ona ағын сорақ түгендергер ажас ұтары саналар. Кені бары болдар беймік күйенді тұрық бұтын сөбеті. Бей күрік онлық мөккі әтчі бұт алғынан баран бедеген бұл олық бейеқа атын әттінен қайыс бұтын кәннеттен хана атаққа олық қайда түгенен тұғынан дойдолығын қайда ұрдық дойдолығын қайда түгенен тұғынан тұс тұғынан хана менейіне бар болуын сөп. Онна онлық бар болуық тақтағаны. Онлық ұраты санағаны бәйті ұраты санағатын етер кейінден бейеға бұл бағалай қарысқал болары үрі. Ол ғынама кені бәйті манны бәйті ұтыры ұрттағынан тұғытын кені ғырғыр сымдата неген етер болар еті. Онтан кенеге болан таққы бұтын кәнеттен білден тұрар кеге құрық түгіні соғуя ағар. Соғуя. Ол ғынан баран мен етеп бізін көрдік. Олығы кеге әңін әгелге өттіттен көрдіғына, отчығына олық толыры сетері болар. Әвет. Мен онлық санағы кәлім бұл кенегені аған көрен баран. Бұл үксін білен тұр мен толыры да бол батар білер оннаманна ағыталабыт. Оны бәйті де әлбақты кепсәбіт түгенлері. Ол ғынан баран бұл білеген кенеге болан тақсы бұтын кәндеттен. Кеге наға бәк кехир соғыр бұл Василий Горович қайдақтақ құрдық бірінейләқ бәйтін жеватығар. Онна ол бірінейләқтік үлелән бұл кенегені мұньян бар жонығар бәлі ғуында. Бұл тұғынан дағаны сол бұлы бат күнді бәліқ болар сақын ұротығар. Тұға детекқа сақын ұротын білбет үгіз түгенлері ұмдулан қалы ұқтырын қата бұл Василий Горович күрдік кеге бар болан. Маны бұйған, ұмнуттан, тәмниттен бұйғанған бұл бейге болғым тұғыр бүгін тағарды. Бейге білден тұрар сұриятчы кәнеттен, олар бар бұтын кәнеттен кені айымнелара қалан нұры тұғар ордық едер етчаққа әлбақтық ағылар, әлбақтық үгіз санаға ағалар бұл сұруюлардан бейдестері болар бұл кенеге.
итинетен туран мен өссө төгөл катылыакпын барабын. Бу киниге олу сулахан суалталаак уанна сахан оротугар урут кахандаганы суруллу батак уанна кахандаганы бу саха ити аспыт гражданский сери кемин нүңөт түттен атынет түттен көрөр көддөрөр дипти кинеге болар. Онан бу кинеге улахан үйелек, онна өрсылларга өссө диринетиллен, сиңетиллен ағыллар кинеге болу диyen мен эренебин. Онна бу кинеге таккы бутунан сакыдынын бука барларын агардылыакпын барым. Сахан народный хурьячта Николай Логинов этте. Билигин мин тылы беряхпин баграбын өссө бир народный хурьячы бутыгар Семен Андреевич Попов Туматка тетимне хостук аяннан иеккайын. Хөпче. Күнді доғыттыр. Кірдік тақсыра онына мақтаны қағандағаны қойтабаттыр. Олы түгенне құлы бұрын көрдірді бейе кейбет, бейе доғырдатыр доғырбыт, мәселе көріш, мәселе қырысқан. Аспек кем артықтырынан дейін, кенегетінен. Кені білеген, кенна қайта бары беті болылар. Тоққанны кенніне. Кені әрейін қығыл қатын біліммет. Кені әрейін қығыл қалақ күндері өйәбет. Кені болғы жөніға сәргетігер мақтын еқтақ еті. Оны белға қан бейға бербеті. Оны түйәді бербетіғанын ер, бей оны өсіген тұрын толыру өт. Қарысқал етер. Оттан білеген, бүтіменне құлыға үш көмі болғы жоммар, үш рапорттан мақтын епімағарығын. Анастасия Николаевна Бажедноваға, Матвей Васильевич Мушинға, Семен Николаевич Назаровқа, Николай Васильевич Лепчиковқа, Апанасий Семенович Владимировқа, Николай Апанасьевич Макаровқа, Апанасий Васильевич Михалкинға, Олег Гаврилович Сидоровқа, Доғыттарбар Пантелеймович Петровқа, Панкратий Дмитриевич Петровқа, Эдуард Михайлович Яковлевқа, Егор Егорович Петровқа, Андрей Дмитриевич Еремеевқа, Баконик Доғыттырым, Александр Васильевич Михалкин, Виктор Петрович Епимов, Нюргун Семенович Темпиев Саддық аттырғыр сүрген тұран мақталғын тердігіне. Мен итінесі кіратік бекеркеден бері япын бағарыбын, ола қамғытынан, мен өсі халғы мақтан япын бағарыбын, кені-кенегетін күн сірі көрірігер, шүйінда құлақанлық төбігірен, әлбәк күні жылы бейерен, үгісті күлелен тахар бір жоңға, доғырдатыр доғырығар, гаври сандыра сапқа, жолба ғырынал шөлінер редактырығар. Онына бір дойдулағар, баят Россия ұяшыта, сағай сенің бірігілінерін сұйығын, сұйашым сұйын бірігінсен активіне шерияна, Далба қатын сұрынал шөлінер редакторы Заниеда архиваға мақтан еқылмағарған. Бұл кенедер олыс ұстық, кенегені олыс ұстық сұруыны, жонлара кенедер болдан қайы қата тұтан батахардылар. Мен болағына сүрін дақылаппын, сүрін тұхайыбын, бүйіңін интеллиген политиканы білер, әлбәқ қырғана ақпыт, оны сұрындығы тұрыққы, сірескөл өдері әлбәқ білер жонларға болбақ кере. Мен бүйіңі көннері осшыд массыз жонлар әйгелері бүкіні қайда ұлынырғаранан төлетәрі бұтағысты. Bildirin kurduk. Historik Görgü Pürgöz Başarın bağıra. Kene 1994 yıllıqqa. 16 günüger.
киниге диетигер. Үс саха эрелиха саддаташыты диен киниге татақсыбыта бейін сылын толбутын. Бу кинигені иккес түгілін тахаран туран өргөйдақты білетәхін болбутын туғынан этемете. Оны көргі Пригожин Башарын собы күрдігіз қоғанна кеткені орбыта. Биллерін күрдік, аға дойду фашистке Германиян утыры сәрелехита көрден 5 сыл бәсейін сүйдбек күнлі тасағыламбыта. Бу кемге партия кейін комитеті национальный вопроска сымнағаны тахарияқтар дихана бұтын. Отчетугар Колоковский сопроном Нестороев ұғысыра нехлесті бідірін сақа ерен үлбесенінағы обществоны өйін санатын сайдығын кітірі өрелі тұтан, ченчиен өретен көріяқа сөйбет ден санаға кәлбітім. Үлелән кейрен бар бұтын. Ол тімер үз тірі реалисті просветеледен кенегемін сұрыг бұтым. Ете санам сөптәғын береме бәйеті кәддір біті ден. Білетен тұрар. Сеті кәмттен ұла шүйірбі дөңесетті әләс қылан асты. Ол білеті әм күміттен ұла. Онна дей, нұрайдың рәті далан. Сақы летрутын кедетекетін историятығар. Осына сақы үшендай дүрімлелергер қайдырар да профессор Башарын саха үз реалистады тажидек кенегетін көрдік кеннік, оғынлық жан болғантын тардығыт, кәпсеті, мәккөр, оқсуғы кене тұрбық, қанлық тәқ кенеге суақ дейін әтейді. Дедікке әтейлерге мен сығыры тұтуым әті доғырбы қарысқал аспек кен артықтынан дейін өлетеді. Маны кенелер ұрытылыра тұғы дейдаққа Башарын дағаны. Бәйгі кейбет Басилеп дағаны қарысқал тұғы әйдәбеттірі. Кенелер әйдәбеттірі біреме олыр етін. Біреме оғылдүйетін. Ол оғылдүйіні қайда сабат тава тұғаныры. Ол оғылдүйінен тұғанан нұроттырын жылқатын иннеке аннер үленің берер сөптәғын әйдәбеттірі. Ол күрдік ағады дәрі тағын тейде әппетін көді Башарын тұғылаған үленің тәті бәйгі еп баллағына тұған өдірек көхілтынлы. Бе республика өт президент балағына салалар республика болбытын кәніне. Ата соммуқтырғыта сыйғын нығыға посолысты балар. Тірілі өттерінен себәстен кені бұ үлетін күйіске ұлыстан үліләбіті. Она кені береме олар етін нұротын жылғатығар олыс ұлағанлық бұны сәтті өқтік тұған мұт кехінен болад ден әтекпін, өні бір әтекпін бағарымын. Иккехінен Василий Егоров қарысқал оғад әдер дағыттан дағаны, өстөденні сылдырыттан дағаны. Сақан ұратын әмсәгіләбді историятын сырдатыға санатын ұлақ әддеттен ұрбыт оға кехеті. Мен оны түйінші тоғы сәттен өдекке ғыллаққа бір күйіңі кеге сәргелі қуапсайығар кәпсетіге кемігер өйдәбітім. Онна әппетім бағалайға. Не бағалай? Amma uluğun karadağ keseriyetin kıhalqatın yeğdenin naha şöyle bileri bükkin. Ol Erazanska denkehin koppu sirin doydutun kayan karar kıaqtaqın o diye müşük ergen aqtağıda. Ondan onun kene getiri biletir. Tüyünçe tağı settön öz sultanla men bu yalanan yarıktan bitim dira. Tağı öz sultan dira etini gıtta sağımı sevke göreler diye hanımın. O kefseti bitti mügünende 19 sağa politeskay olaq tüntan eri tamuskuruttan bürüllübük ütürüllübüt kıhalqabanı kössebit jonlar 19 kihi jılgata qaydaq bolbutun tuhunan ol jonlar sağa jonların örühüybit örittirat vaqtay diyen Sağa omuk bar diyen, omukka bildirbit ütüydürat yok etey diyen, ıragalan taharbı kehinen bahada karız kalbılar. Min dinne alampana dağını, oyunskaya dağını, ondan datına kelder bekke önere. Bu onu duna toğuz kehi, bu balar jılgazar bu kinige ırıtıldılar. Bu kinige oğun kiyen balanın aktık ayıldı bu tayyibin öyle bu olar, toğuz yakı keni tümük tılgar eter. Bu min ülem Tüyünçe toğusu toğun döyü sultan sağılamıd, bastıkır etü hümeğin katarı bilişti gitti. Esse dağını etenge gibi tevte oldular. Esse dağını kine bir hiyaka, 200, 300, 400, 500 tühümek diretiye, soruyen bir şeyen, şöyleken, öyleleri, dörlükçü, inni bitir uğran bir bit,
болбақтағы тәдейhanıгын. Ya, iti gudana kini böyletege ülete epizodlarından Kadire Poliçeskay oçuta kem epizodlarından onna beyetin kemin epizodlarından sırıtın ayının kolundan bu sırdatılır. Bu kiniga şugaya diyen onna hatar. Şuddak bu ıgarakan diyemene. Şuddak sudurgutuk kehi hirakar böyle kirer gana, kehine karahanlar gana, kehi karagan gutun gan taharar gana, kehine üyedder komatar gana, sıriyası kehi tılının öhünen arallavata. Bu istoriya katanak geçeceklerin ağaçı öydürüyor, olu solakan oluğu bir yedde diye hanıbın. Dikin eter, izcinger, bu semen buğda, Sergey Pusiskay dağını, sağa kıcağız inteligenlerin külümlüğü, Erazanskayı, Süyedar ağabeydi, Şolomabı, Sahamı Korsastula Yasin Soporanabı, Alampanı, Lüyenteyebi, Kısım kapşanını iyilebi sağlayacağım kurduk ködüre satabıttıra kıllavatığa diye. Ey meyi kağılara, barı da Irak'tağı da Seveski da suutturun ettirine kanını sispetek, John kanan da yak dildir betaktır. Eskiden kıcağız inteligenler, sağa inteligenlere, melten bir bittiri bollar. Ol köstübüt üyte kayağı hüküyetten lebedep, ageyap kazılıp, sakadırı seten sebet aktarın buğdalar, pözünüzkeddet dehegar terdik etiler diyen eter. Ona sağın inteligenlere töhe dağını kırgıllı bittirin yer, töhe de soru muğu kır bittirin yer, töhe de salapki kurduk ulağın ara sivik lağardırınan yürüllü bittirin yer. Omuk sirger külürge köhüllü bittirin yer, kendiler sağın rodin intirihin, töhen bir betaktırın tuhunan karaskal bu kenigeter, olus olaqtağıtık baharda diyanıgın. Ona meniti diye Allah'ınlık doktorun. Ondan ya bu Sovetskiy totalitarный режим государства tuğun tutusput jonlar kelin kayda bolurlar diyen ağaçı ıyıtıqtaq. Ol ıyıtıqa büyük evitime koruydaata. Bu büyüğün ağaçı. Elbaq liturgislihen akbataq. Elbaq bibliotekalar kendiri hıcıbataq. Omuk sene telehibata jonlar nurotturun yılgadılın bildin diyen. Çok partay kohağın oğulluğut yestibillah boğular diyen öygahanağa ağalan. Siddaği ani yestibillah diyen zağalabıyalaq bir doskoyu hırıybut. Onnette Simen buğda. Yılga kan kendiler anyita karatı soğuduğunda sonuna sordurum bunların belirir gipite diyen. Simen Mattimyanıbeş buğda, İlya Kuzimiz Paşkovskay, Yan Vasilis Pavolyan, Sergey Vasilis Pozняskay, iti barı ıtıllı bıttırın tuhanan keni manna horuydu. Bu sevdiğin yegenen bastakıran amannay etenge hacer kemigar behu baybıt İvan Igoris Pedeseyep publikasyalarında olunu büyük evi salgı tuhaftan sayınlaran bu tillerde. Bu canı tuğun orbutları. Bu Uğuluşçu bayanı yoğurun ehin sakay yerin setirilak komitetin ürün kıbış metallerini ağaladığımız semen makayalı vardığını bu var deydi tüyühün kıtır bıt bol bana seyip bittirin. Lamı kıtılıttan kodumu ustan oygalga katın kattan kalımatı dört diye vardığını kanına karak buğutun sunlar bittirin. Saata sebe soğuk oğunu ruğunu oğunlara məksini kırgı bittirin. Seyikay talakka kirbilge kurduk tufsabıt diyen albından Erasmus'a kildiren baran bilimiyetinin kıdıyan korsun mühünü oğul bittirin hen kızına vardığından nağaradlanmıt. Kendiler geliyor atak bu zotap Sıryoşkin Kunsevich İsrailovich Vinogradov Guskay Vladimirskay Semyonov kurdu dostlar Murat Enyer oğulbut yer buraydırar anyızra karalar tuğalan beydiren kanına karaktını götüren tolbut sormun et ihitin tolru uymaktan baran ıtıldı bittiren. Onan Nurot öydön nada. Saka inteligenlere kaydakta koyduk ulağan tergeyeti bestiller dağına. Kaydakta koyduk arhan balıhanyağa. Sordu munur daktırına. Nurot'un istilen tühen bir betaktirin. Ol tümür saka Nurot'un inteligent Nurot'a bütün büyükte kalbıtın bu tühünen eter. Ol gınan baran kendiler dağına
Oğun otottava daktırın. Narot öydübülüger yestibül kuvaların tuğunan öydübülü bir yer tuğunan eterin min itişe kıyıdın yakın bağırın. Kemiyen nahal duyallar. Beydra valla oluğuna tağla Allah ıstakana kuvaya tığleteldiler. Otta bihen narotun köy dötür tuğunan tığla eterin nakpatına bırıyor. Bu tibat bulan kalır. Ya onu ite bir eve kayıt yaşıyor biter bulanı bilbis soğuk. İte güddük. Yaşıyordun da hayatın hatta. Men hal baktık, men bu kedigana ağam ramın. O senin dağını tuğakka karasqal itetin olsa tuğakka körüğün yeni ihtiyaktırı diye hanamın. Men albaq bu prostörü biletinden kelbitim. 109 bileti ahine bu kedigatta men oңurdum. Te olunu kelin. Rejistirin bolu onu, rejistri turak kaldı bat. Oңgana manan demen Vasily Igorovичка kene sırdık duhatgan maqtanlarım diyen var. Kene haqalattan. Yöraqta qardaq saqalattan. Emigrane doktor oloqturin despik kene de. Bütehek emigranlar öləri hıtar oğulurun, uruların antak diyen kaçısıbet olağın ütüyeler. Anı onlar eddaqta soğuk boldular, öldüler, bıhınlılar. Anı kim dağını oğuz sualı, kim dağını karısqalı diqqatı Hatta. Ondan iti bire, ekkenen bollağına karısqal ütüete boğalar, bilenge migranlar. Urut sakir ittak oras mahallarga tüyen kuoput sakalar. Tuğ intil hüküm iskabettirin, tuğunan tuğ öydübillahtirin. Ol öydübilleri olus sıtığıtın, onu olus tabatın tuğunan bigargeter çakçıları bu tuğar kenigetiger ağaltatı diyen men olaqa yöre kötü et yapın bağırıvan. Onu men össö eterdaqpin tuaq diyen. Kusunirop atihik kühün kötürü bitehik tögüllen kössen qalbıttağı bit. Bu me olaqan diyalog olar. Onna etaqtabı da olmunna. Men bälin tühän körbütüm. Bu xatıs kalır diyen. Karasqal keniyaka Jonların qası kalırın, onu uңaqtıran qası kalırın, o jonun uңaq qatın kördürbütü. Ne diyekta onna da tangara var evet, tangara meğen jolları, meğen ananı yüpbüt diyen karasqal baraqsanға olağanı maqtan bit. Ne dolgıtılar diyalı battı. Bilger bu ajağa dağ olur bu jonlar. Qadaqta qıddık öləri olanlar, olaqtın tiyaq tığının bu jahal olanlar, iti sağa kehetiger. Qorsun keyaka. Dirin ejda hanalaq, bağda karasqalga maqtan eti diyen olus ulaqan, eti degenden sağa nurotun maqtani bolar. Norokka. Norot testi getir valla karasqalın hepti. Onan cevabı eti çahıgar naha şöydük ıssıbıt ebiddi hanıbın. Onna bar kinigeter eter, bu min bastıkere tühüm yapın kinigene soruydum diyen. Sadağını inniki üleler turalların tuğuna kene etan harda. Onan bihege kene etan hacibita bolar. Össe şugay cennak sorukturun mişiktirin, cennak kayısqaların in körüdül yapıt ete. Anı turan Aspledo Terezanskaya bulambaran diyalatın kören bulamı. Oňağa kalır boş kabarır duy yörübütün tuğunan etakta ete. Anı turan anı ol yürütün etti. Anı da onu koma yürütemeye var. Belki evi kıpyoktan koma yeri. Pütündüskeder diyen eme aristokrattır. Bulurgu bağ jonlar, Amerika kopu jonlar bitehik kölüne kihilere reddak eprasilinden baran pameta metten kat bahalayı kimgini deni itaktır. Valla mehsin reddak onu katılan yer, pisatı karısqal demin diyen yer. Ondan bahalay keniyaka qasıqaları kördüttür. O qasıqaları kördür bidin kende mağın. Men bu nekepireptiri bilebin. Bu Aleksandr'ı bilebin diye bitigar. Belki bir üyeren. Tılıhıktı bit. Kepsel ediyen. O kadar mağın redda bilit ve üyece hacer ki pahmeti tühen qalan meni bitin ted qomuy bitin bilete haqta bit. Ondan te karısqal tuğa sırıtın ayanın biografiyata naha şöydük ayulanlar. Onna kultura, narod kihitin buhutnan kulturata, narod kihitin buhutnan alamagaya, işugaya. Anın nahan tirihiniye var.
Сассар даңа халык туһунан наха шүйті билетәбі табар. Омукта сассар даңа халыктырар туок болғонтыр берелдерін туһунан. Кені онна хыджан көйетчіға ақтақ теребет. Сақа көйетчіған. Онтан туран деті көрдік етебін. Онна бұл кенеге олыс бары саған ротын бары әйгетін жонығар бүтінетігер олыс надылақ. Өйінні күрді болар. Справочны күрді болар. Аналлақ кенеге құрылымна демін әйеға төмек санамын етепін бағарыбын. Ол кенеге өсті даңына салғаныға, оны салғыр доғыттыра таварыстыра бағылдар. Оны өлеті қанынаға өмірен ехеға дейін баға хананан микылға сетейін бітерейім. Тоғы қаннаға оны бөлемет, оны ха микылғасты кеттім. Мақтал, Семен Андреевич, хүрдәк диреңіз қоғаннақ әтигер. Бияха әлбәқ жон атын сеттен қолбанан олар. Эти білеген Бахалай Егорович табарыға Владимир Владимирович Еременко Москва бары было 9, оказывается, он в Алуште. Вот сейчас прислал мне по WhatsApp записку, что по техническим причинам выйти не могу, но зато мы сейчас попросим подключиться из Санкт-Петербурга Петрова Александра Александровича, доктора филологических наук, профессора Института народов Севера РГПУ имени Герцена. Это был самый его близкий, хороший друг и, можно сказать, базовый друг в Санкт-Петербурге. Пожалуйста, Александр Александрович. Спасибо большое. Слышно меня, да? Слышно, слышно. Да, спасибо большое за приглашение участвовать в этом знаменательном событии. Дело в том, что, вот, к сожалению, у меня сейчас начинается государственный экзамен, я член ГАК, поэтому вот успел хоть подключиться. Да, ну, что я хочу сказать. Конечно, с Василием Егоровичем мы дружили много лет. Он мой земляк, старший брат, почти родственник. Вот, я прекрасно знаю его творчество и неоднократно писал статьи, в том числе в научные сборники о его литературных произведениях. Писал и в научно-популярные издания, и в академические издания. Перевел с якутского языка на русский его прекрасную повесть «Сютерсевит Сюряхтер» о моих земляках, лядинцах. Просто уникальное произведение, продолжающее традиции Михаила Александровича Шолохова. И эта повесть в моем переводе была опубликована не только в ленинградском петербургском журнале «Аврора», но и в нескольких других книгах. Василий Егорович, как уже говорили, был не только замечательный писатель, ученый, исследователь, историк, но и замечательный человек, семьянин. Последний раз мы с ним увиделись в Петербурге, когда он приехал, когда Галина Васильевна заболела, попала в больницу на Васильевском острове. Он все бросил и очень быстро прилетел. И это еще раз говорит о том, что он, ну, как вам сказать, ну, тут все понятно. И несмотря на то, что он плохо себя чувствовал, он вот именно в это время, буквально вот за некоторый период до своей кончины, поехал в Великий Новгород на фестиваль фильмов, где показывали нашу картину «Тыгындархан», в создании которой он участвовал, и встречался он там со многими членами жюри этого очень известного кинофестиваля, со Светланой Дружининой, создателями фильма. И по возвращении в Петербург мы с ним встречались, и Ольга Михайловна, я, и он рассказывал, как все это было эмоционально и тепло. И я счастлив, что я успел записать на аудио. У меня есть это его интервью, вот последнее, которое я успел записать.
Более того, раньше у меня имеются видеозаписи, в которых он рассказывает о своих поездках, экспедициях за границу. В частности, я сам был свидетелем и даже помогал ему во время его работ в архивах, библиотеках Санкт-Петербурга и в его зарубежных поездках, в частности, в Финляндию. Вот. И очень много книг он мне подарил лично. В моей библиотеке есть с его автографами. Прекрасно знаю его спектакли, много раз бывал в Сахатеатре. Ну, что я могу много говорить? Конечно, это большая утрата для нашей республики, для всего народа Саха, для России в целом, потому что о Василии писали в таких крупных изданиях, как «Литературная газета», и ну, он очень известен, и во всем мире его знают, да, вот все его поездки и в Соединенные Штаты Америки, и в Китай, и в Австралию. В общем, я, конечно, был в шоке от того, что вот такая трагическая новость пришла в начале этого года. И, конечно, мы все осиротели. И что я хочу сказать? Конечно, надо, наверное, нам подумать всем, и амдинцам, и республике. Может быть, я не знаю каких-то вещей, но надо нам всем серьезно подумать, как увековечить память о Василии Егоровиче на серьезном, хорошем уровне, поскольку он и народный писатель, и известный общественный деятель. Вот говорили о его депутатской работе. Поэтому мы со своей стороны, ну, земляки, коллеги, друзья, которые проживают за пределами республики, хорошо знают его творчество, много лет дружили с ним, готовы оказать всемирную поддержку в этом вопросе, что касается представления каких-то документов, воспоминаний и так далее. То есть мы к этому готовы. Ну и, конечно, в заключение я хочу всех горячо и сердечно поздравить со знаменательным событием, презентацией этой долгожданной книги, которая действительно событие и в культурной жизни, и в истории нашей республики и России. Вот. Хотел бы пожелать всем доброго здоровья, успехов и счастья. Галине Васильевне мои еще раз соболезнования и лучшие пожелания детям и внукам Василия Егоровича. Спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо, Александр Александрович. Мы книгу воспоминаний собираем. Можете потом позже мы сообщим почту писательскую, можно туда прислать. Мы хотим к годовщине его ухода издать эту книгу. Уже собираем воспоминания. Да, спасибо. Билигин тылатерегер көрдөһөмете Бахала Егорович Егоровы кытта бирге яннаспыт, бир ханалах, бир темалах кехитигер Елена Васильевна Слепцова курсуннагы кени Пожалуйста, Елена Васильевна. Үтө күннен күндү кинге бихиремигер кытта олорор жаннар. Бихиха бу суруячыларга икки төгүлләгән үрүләк киниге болан тагыста көрөргү курдук бу тагар хүрдә гучугей портреттардак онна эттәк багай. Мен бастан көрөн барамын. Же бу маны каанаган битеребин диханабытым. Онтан арай ыламын актым оны 2 күн хигер олох турген байтык аган кебистим. Же догор бу манна кихи каандаганы этергедылы бус саха кихите хобу курдук, оттан саха сатабатагас ден соққыдан баран саха кихите хобу курдук, аан дойдугону аркара хүрүе онна ол онна бәйтин хим бир народ быхытынан көддөрүяга, кихи быхытынан көддөрүяга диен кен туттубутугар бу бахалай карыскал бу кинигетин оннук суруян оңоран тахарбыт. Оттан туқти қойби, хобу киниге
этергедлы ити эһиги көрөгөт ди бу картыскалары. Мен бастан көрөн баран картыска диханавдым. Онтугайдарын боллагана олоктагана ургуйдар. Ургуйдар бу портреттери көрүн. Токта ары жүгей. Бу умнулан калбы былыргы биги интеллигенттер бүтүн. Бу картыска курдук Зинаида Архиповна жөгетигер кудоһуньюк сака кыһыгар оңорторон. Бу тахар бута жакырдык таганны киннери тыннагымсытар памятник оңорор дие коёбут. Бу үле баһала карыскал этерге дылым бейтин наротугар турорбут памятниге болар диен мен сыналыйкпын багарабын. Онтон бу баһала бейтетеринен кини бу үлеге ылсыспыта диен Багдарын сүлбем Салавкиттан Финляндияга күрәбит жоннор тустарынан очолорго ити уларта тутуу кемигер хүрдәк интерехне ыстатыя тақсыбытын аган барамын бабатти түспүтүмдир. Ол түспүтүмдир оны кырдык таганы бу жону сүргөтү кабары биттен ол онтан дылы түһүнәммен үлелән кирен барбытым диен кини бәйте хүрдәк үшөйдик этер. Кырдык хобу теманан эрде үлелендер кайдактаны кыллыбат этем. Ол хинитеже уларта тутуу кемигер тутуу бул жахан биһиги олох бу олохбут бүтүннүү төре эргиер саңа көрүүгө үйренияхтак бүтүннүү этерге дылы кадарам бэби кырдык бутындаганы болан ылбат болан калбыт жоннор олох уларыйтын ырытын кемигер биги сахабыт интеллигенттер тиже бахалай курдук жоннор бу Багдарын сүлбе Игорь Алексеевин курдуктар кинилер кырдык бутын тахарыхтак битен бир сүрдә хүчүгей идеяны киллереннер бу сүтен охан калбыт сахасарыннарын олокторун чинчен кирен барбыттара. Ол онна же сөптүбен же кырдык ката политика сымнан берен архивтар арылыбыттара. Оны бу биги бу кинигега хүрдә шүтүк агабыт бахала карыскал кайда архивтарга кирен үлеләбитин. Кини мияка курук этеретем. Кини осайна мияка туахата консультаным курдук эте. Этерете архивка киддакына аманай олог арылыбат ден. Онтон олог турулахан тураңын күскөлләтәккына жакыржы киндер кайдары бәләре әх диетәктәренә арылан берер болалар эбиттен кини этер. Мин билен турорыттан ити экзюпери этер өчөй байтык. Догар эреки хияга бар болбат ден. Ол кынан баран оннаттан Догор соқ болан қалланы ол наға құрыс болбатақты ден. Ол кынан баран оттан бұ бағалай қарысқал бәйтін олғын тұқары сақатын өрөттардарға, сақатын историятын омнулан қалбыт бәйтінелерін сүргітерге хүрінкенне үлігер улақан үләні үлеләвит әвіттен саныбын. Кені манна әтер бұ бейеқа тоғаманлық болбытай ден, ұрыңалыр бұ кенігетер хүрдәғі шөйді. Оны тер кені төрүйеті ден Хубу курдук денетер. Карл Маркс, Чарльз Дарвин, нароту үс класска хайытан көйсүптер ден. Үрдүкү сайдыла комуктар, онна сайдыла комуктар, онна калыла комуктар ден. Ол ити үс араңага общество араксыта бу бигинник кыра агаяк аксана комуктарга нахалыхан оксулак болбута ден этер. Оттон бахалай бейте сүрдәк кепсәник кихим иннекынан олак кайда кара будук тарданылар. Бу жоннору биги билбетак болбатак бит биги курук аянга хаҗан киннәр кытыры барларын кытыры билсүп бит бахалай кепсәниттен кини же тохта жакка шөйде кепсир кепсәне каяндаганы кирилек жа хүрдәк багайы серьезный багайтык сәңейтин немеренен барынжа сагалыр онтон онтугая каянды күрүлек онна кульминациялак болар. Ол кеннеттен каяндаганы же точканы турорары кина жакка шөйдик сатыр онтугая эбетер күлүлек болар, күлүлек анекдотнан түмүктүр, эбетер хүрдәк шөйдик архан точканан турорар иделек атем. Мин бахалай кытары оттон анталга арамамын стурия жамын күскем алтыспытым ону туран кини эрде 2000 Салавкига баран бу жондорун кайыла чинчи битеттем ол Салавкига
алта хүшіке кихи саха кихите тиен олорбута диен ити кини агытынан болар. Кини архивтер гөлелен ити жоннору бараларын керейте документларын булбат жоннору. Багар өссөлбак болуқтара диен бәйті сарбақтыр етем. Ол барахыджан сүрдәктік онна архивка үлелеспейді кынан барын әлбәк документ кайын булбатағым диен бейқа әтер ете. Онтан туран мен ити 2009 сыллақам 9 сыллақа деді. Геройдарын, бұл роман геройдара бүтінні тұтыс бұтынан салап кейге тиенлерде тек ксенофонтап жылаттығыр түбеген қалалар. Инне кына мен санарған ағай оларымын бағалайға әрейбіппер әтер. Әттін ұлан бараңын баран қалай. Бараңын көрін кәл, өренен кәл ден әппітін ұлынан бейгі түрген байды қайынан олжы салап кейге бар бұд. Онтан кәлем бар итік кетігінші әтті әла. Ин кетігінші 9 сылаққа бұл мантан жа интеллигенция атыттан ол сақалар бұтығар барамыд таста тұруру қайын, бәлиеті тұруру қайын деметі аяна бұд. Ол тиен баран бейгім Россия тем өттін бүйс бүтіні бартын кериен бар бұппыд. Ярославльнан, Вологданан, Аяннан, ол тұқары бүйс бүтіні барта сақалар сылқаға олар бұд, қайығы олар бұд, сирдері болалар. Оны тоқта жаққа шөйдік бағалай бартын білер. Олық энциклопедия күрдік. Манна қанны кейі олар бұтын, манна қанны кейі қасылақы өл бүтін, бүйс бүтіні бартын жаққа шөйдік кепсір. Тоқтам, инекынан кехи билетігер билini берер кехиден боллаға де. Ол тиемі тарайджа мен бір соқ бүтімден бар бағылай, наға үшігейдік сері туымы тұтуғар иделі ағавет. Кені архивка да кейрергер, онна бұл аяннан дәхен артықтары ағатыйта. Оны тиемі бейгі мораттан бұдық ұлақан көхіңе тағы ыламмыт сақалар аттырғырден тұрорар болуғыд. Оны кені алғата, оны мен онын хачуй білі кені әтейтін олы қойдан қалбыппын. Бұрдықтен әтті. Бейгі күн ай білі кумағы тағы дүттен тепсі әжіпті олықтайды. Бұтыны кені бұрдықтен әтті. Де ұлу байқал иебет. Бұ мөлуіннен сылларға итектен улатынлар бұт оғылырғын. Бейгі норопы татығар турорары кына бот. Оны ылар бытын ән көңіллә оны кығырыма ден әтететтен. Мен қайда қара олық маннык жарқына деспетім. Ондан представигім мұтым білем торт аяр кейін бартын саны түйер бола. Күрдік тағаны бұтас төхілі ғыр. Мора кенені итектен бұдық жа тахар бұта болой. Бұ батчықы улақан ынақ қандын саға болор дері да. Ол оны кені өйдүрүттен наға соқ бүтім. Қайда аяр кейретіні тоқойдыр бола. Бұ бұчқай кумақтан жа итіллен төхілік үйе тұқары бұ сыппыта болой. Оны жа біблеген беге туратардан әйеттен арарын ыламыды сақалар аттыры тұрырық бүтен. Иті кірдік кені қайда қара олық маннық олық бұта қайын онына дереңін маннық олық жәті кумағы итігестен қайда қарынны көңі таға оңыран тағарар күрдік тол көйдура біттемін санабытым. Ол ең бұл кенегеті олық оннық олық архивтартан бұчы қайық бұдық тоқтары қомуян бәтін серінен кені бұл қаз бірді очарқата барыта бүйіс бүтінні түмік сағалағыннақ оны сүрдәк күрәнне қатилақ ардығар кені ровны кепсирін күрді кығыран кайыттан да тұрар, ұтаралахан да тұрар, онына өсі хүрдәк үчігедік точка тұрарарғар, бұ жонлары бүйіс бүтіні қанна ғыджыбыттары, қанна өлбіттері, оғылары рулары, сенлері аймақтары бүйіс бүтіні хұбыманна сұрулалар. Четіне кейі түгі әлбәға тиеғай, мен батша әтен барамын әйеқа доғыттырым дейін қоғамынан түмікті оқым барам. Өлі бұл жатайылыр. Енні бәркенні бәрі тамния. Жолан соныр жұт сойолур. Жылғабын тәлсек жаннарбын. Уғаты қорықталыр. Өлі арғын кылытығар. Сулы бататтырын діріңнік. Тымны тасқа сұруйттара. О!
Оргуер олақ сетте сирегер, ытыгылырык салтылынан, оғол кубулға чалытынан, кериелер көмүрдік ырытыгар, дойдугут тугар доғаттырым. Кутанастыгыт, ыты сөңөгүтүн, керени союлақ келер кем, кескили кебихер кытагыгар. Оччоғото, ахы аймалғана, хоргуто хомойо курутуя, ытыс буар саппақтақ санатын, кутары күмісің оқу тинигер, кеме суық кергетер кепселлер, курулу тоқтоллар кугуне өттен, арай тыа суық саппытаңыт, барбыты, диен аргыры қарияр, андағары суық доғыттырым, семейтик, ақтар сүрақ биттеверин туқары. Үтө тылбытынан, үйе бит мағығар, үйе тетияғын, сырдық мөссөнлерін. Бағалыста бүкінігені бұлаңыт ағын, қаяндағыны, онына қас бірді сақағылын библиотекатығар хубукинеге тұрар болуға дейсаныбын. Тахарбы жаңа Гавриговичка Зинаида Архиповнаға улақан мақтал сүнкенне құләні оңыр бұқытығар. Все, мақтал, Елена Васильевна. А сейчас я хотела бы попросить подсоединиться Татьяну Николаевну Нуберг. Она из Финляндии, по-моему, на связи. Пожалуйста. Иллер да. Иллер. Үтө күнүнөн күндү бир дайдылахтарым мен Распания Нюбер бабата это кырым кененен зумунан кирен олорон фамилиям Васильева ден Бахлаевабын Василий Егорович мен аймагым ыра сагыс кос эхебет эхе карактен ки бихе икемет кос эхебет кини иетинен мен агабынан аймактыбыт. Ол аймактыбыт ден, конечно, ырахта болар хим бир кыра Бихе самай бихини бирге холбур түгәмметтен эти история эте сака омгун историята интеллигенция историята бу кәнеки история капсиях история случай капсиях кини кәнеки последний тяган манда Финляндия кел хартана манда мин кораппар супермаркет кәҗик онна мин билсәр кихибен нуччы кихиден историк кихиден манда хар иһәрен касан билсиһендер битим Аты bir intereste bir kollegalar bolaqtır diye. Onu okey hep biter. Vasily Gorovshev men saqa intelligensiyatin istoriyatin yördebin diyen beytin kipsevte anara ki казачествоны, нучча казачествоtin yöreter. Onu okey eter. У вас тоже была интеллигенция. Но знаете, таким насмешливым, наверное, тоном. Мен успейдан реакциялавакка халбутум кеники нар ану саныгын хадак ол кини этен уччалар эре болбата атын омуктар эре болбата оннагар биһиги бэбит саныгытти ханнагы биһи кырахара омукка ханнага интеллигенцияден ол ану историяга тененнербит биһига барабытыр биленнербит кихинан болар бу Василий Егорович Харыскал Олус тен кинени соқтугун, этарым күдік бир интерестәті бит мен bu manda Finlandiya kalbit sahalları tohbarını, manda olarımın tılları yarattam diye manda tılları, olhen kalabra urukattan bildiği dokumentleri kadar henge onu barıtın bihi kuruk giniha billere kapsi turaçımın ona tohbar istoriya вопростаргар ыйдыктарыгар политика ханны кеместерическа сахажанугар тохунан круг ман ыйтахмана круг эппиттир бартын билер болатчы онда бэбит аймактар бут тустарынан холобра мен агам успейдан кепсәветан кини мен холбартын карсалтан истибитим кини хага билер ки мен ха хогата Бачарна было софтугун, Аллах кастын делай. Мага итем, харсталтан итем это демен круг ану тевин. Олхин бин, был ден истерга нурик Аллахатын бай. Кинегенен бин ахпытым, Олег Гаврилевичка Аллахан мақтал, PDF иппыттара. Эти кинега хурлубуттаратын мен үксін
Öti temаны tehinemi biler bolam diye, ol hen üksün bilevin, ona rutdaqpı tetem, ol da bollar, ol bihgar Vasiliy Goroviç beytin, hanatın, beytin, tokuydabıtın, suruybuta, ol istedim yaka kündü ete, beytin kıttı kaştıtar kurduk. Oldu. Ol hen dağın baktalarına tikindike taksıbıdıgar, ol istedim küpbütüm, Galina Vasilievna'nı, Ale Gabriel'e kuruk, Doktor, nar öýtaçyn gahan kinige tassar Vasiliy Goroviç bary dany beytin evi tüýür bolar etin. Gahan kinige tassardy. Ol hem kinige takylsyna ol isteýän ýörebin, ona saha hakalar, ona eder ütçatlar eki bary agy etigit, ol begi bebitin ol isteýän namahtyk sananabyt, ona propaganda ingen buruyda bu revolüsiýa rekenetden bihi sahalar öre taksıp kurduk. Onluk öýde bil barbytar barete. Ondan diger onluk ulu olatlar hüdä jahan jannar olaran aspektlerin onnekinler ol blaslar iten kenetten atın doydularga tarkambytlaryny tohunan bu Vasiliy Goroviç kini ere hagalabyt edip, конечно, kim Magdarın sülbek kinigeten emeğ bütün kinigete oluştuyan emeğ karakse billah ol emeğ kistan beçatten ete sami haqarım diyen Vasiliy Goroviç Amerika kuduk dolar gahacet $2 dah sebigar onu kim dağını en barıqtağın kini türbeta kuladı beyete bağatından beyetin işragattan kini manık yestağ kurduk ona ol haydak kurduk olhan ölerden orbutun bihe esede şeydik öydüylük bir kendiki kelahjan epitabudan narodna zuriyatçı bollum bilin üp kaçı alarım arı çepçete dibite ondan tohamaka halla bir kere hal bolla di olihen qas ol taqoğunu sikkite çahallarga bari Allah nu yarakan edildi bari bilagat ol hagana kinesol omuktoydularga baran anna uspeydan elbahtanlar kıtta ol historiske jonlar şeylerin oğulları kıtta bilsen kırsan halbuta onları sen Allah onunla tüget yemi ben bütün kine müstahittir vaga sanata diyen bu sahalar salafkitten kırabit sahalar solların talan onluk ekspedisyon orudun bağırırdı Çupati Karyeli stansiyatıttan ona şu kino hulluğun bağırırdı sergi tururulluğun bağırırdı bağır kahaneme ol tolu ona diyen ona sakah ol Finlandiya kırabit sahalar Vasiliy Goroviç öňötünen ele kemetne eha halbara aymaqtарын kurduk bolar. Eratyn orda kana onu bolar. Di saqa jonun barатын aymaqtарын kurduk hanygyn. Ondan jem bole ol Finlandiya kören kalbit saqa jonlara onu arakan ototoslarga kalbit oçalarga many immigrantlarga tokta köme hok bola. Ben beğenen qadak hıcı. Ben ara beğen kömelestahana diýip kurduk. Olaran ol hallaqtara di. Ol onu intregen sahalar onu men olqa kellerinde gäpdim diyen aymaqtarym kurduk tibin onu men benim ehem brata Vasilyev Kuzma Petroviç kini eme di Xenofont tavşana kıttırda onu kini to agitator bıhıtnan kini o yarhanlık brüdanlar kini toqa ıtıllığı tetartiyem yeftakıt behir bağsıllaqqa peştiraf kini getiranna ispihekka bar toq ten oleh men ol Karnilovtağı men aymaqtarım dukanın потому что kini o men aymaqpın ahnanna kadargınandır salafkiki pıttara bollar onu kini salafkitten Finlandiya körevite bollar çamanna bar bollar diyen okuduk hanygül men toq bar hanavpın bilbipin karbipin bartın kuruk Vasiliy Goroviç kıtta bilse tura kapsi turaçıvın onu kini bilbete den hoqpalatçı onlar di Rязанская Avustralyati bitin men onu bilbet etim kim Vladimir Bukbutun behem mi kordamın Rязанская den familiyatın atanı kuryamın
кини били пароходтан тиһэн баран атагын тахыппыт этеди. Ол анын заметкатын тохтан архивтан булбутум аны көрөмүн де Василий Егорович кажет, ой, мен Березанская булбум дебит. А мен кини уже билер это баратын, кини меха Володя булбуты абда дебит, кини уже он албага билбит это. Өсө бу тох эти кинигага Рязанская тоханан албахтык тахсыбатакти, өсө дагынын албах материал халбыт болуктак, онна кини тох эти эмигранттар тустарынан тох выставка мурухтаата музейга, Олег Гаврилевич билер болуктак, ол эме толо диханыбын, манна хаджамыт бихи Корнилов кыгын кытта көрсүйпүт, кини урут келхажан эме көрсүйпүт эте, бу последнинге келлергер бихеме үйөн көрсүйпүт, онна хатска түспүт, сака ытаркатын белехтебите айла каритага, кайлы кыгыр, ол кини билин сахалы ытаркатын хидаден таптан кетер. Сехетинник. Elbette kapsiyakkan hep edana examen gıllam kapsiyaktim o mahtal onu bargıtıgar onu etenge bolun kendin hidayetullah. Мақтал Татьяна Николаевна Финляндия курдук дойдуттан харысхалы увайгын санаан турангын бу бүгүнкү кепсетибитер кыттыспыккар. Билген мен бу киниге тахсарыгар билен турар өй сана холбостогуна үп катчы аттарылынана бийде кыллар жела. Ол бу желага ол өсөрүн үбүн катчатын баарбыт кенен Олег Гаврилевич Сидоров болар. Оттон онно сана өттүнөн күскөмү болбут бар мен булум. Онна оттон бир дойдулаактара улууга Ами бу киниге тахсытыгар улханнык кыһанан болгомто ууран көмлөспүттере ден белетекпен багарабын. Онон билигин бир дойдулаактырын истекайын. Аммалугун баглыга Архипов Николай Архипович бар булукта хвяске баалыста Николай Архипович. Үтүү күнден күндү доктор бу бүгүнгү терехи кыттыылаактыра Тобастан туран баргытын агардалибин бүһүрдө чүгө киниге күн күчүнүн көрөн бүгүнгү сүрөктени бола турарынан то киниге бие саңа туттубут мандамалуугар ага бу уламмыт көрөн оны бүгүн бу кепсетиге чүй бадык бары кинигене акпыжундар кепсетилер сырдаттылар ата бу кинигени көрөт кихи гыжык олох астынар олох агын багарар билин бу кепсетилер кенетөсү кихи агын багарар оннан тоосенен харазы мактанесын багарар бу кинигега үлелеспи жоңго беги бу кен туттурбайбыт Василий Егорович Васильев Хараскал хомойген бүгүнгө бете суойда хомотолох Оны толуш үттүттен кине ата индикетин умдулубакка курутун аттана турарыгар эми үле бара турар билген тобу мендигин эхелигер олорбу диете суриячи диете болан аттанан келен курутун хыджан манна кине аттан сиңгенан бараларыгар эми үле бара турар онна амарсун эхелигер билген проектынан хана клуб тутуллуктак онно ол клуб аты бу бии вебдата онно берилекте онна түгенен бана мактаныкпын багарабын бии провистывытыр чуулан Афанасий Семенович Владимировка бу холубра товарыстыра Николай Афанасьевич эми манна элбахты көмөлөһөн Брин памятник оңлуқта хүбе көрүлген культура министерствотер мактал, оны безмилестовтер Нургиянова анамнага Илларионова Мелухан мактал. Ол памятник оңлуган, эти клуб оңлугундагында клубта беркени памятника туран аты-атынан топ клуб курутун улаппыт сире самарсунга тон курутун хала кени атын атада туран не бит. Ондан кинигени тагын баран эми тук хаңаларды балдарын көрөн истен инеке историяны билер бит үрдө ошойди ханыбын Василий Егорович Тукурутун келлегене келен манда кепсен шөй батык санатын лестен оны то идеялар балдарын курутун эте хаджарыты бу 300 келехилге хлебопашество 300 бенсла болар олону мен тукурутун нар ханата хаджарыты эки бу амалуугар турурсан эти
улахан событияны республикага турорсамбыт 300 сылы беретекінен, он тұқпыт бірін қамсан правительство түттен распоряжение таққан оргкомитеттеріліктәқ, онына план мероприятия оғылуқтақ кәдір жылғы. Онда тұн әті бары бұл бітек ғырыта Австралияға баран кәлітеден, онына Олег Олестин манна кәлі хаджандар ол бұланларын барды кәпсия біттірі, онда тұн тиен әлбәқ материалы бұлуқ бүттен бұланны ақтар еті, онда тұн баран кәлбіттір жүрді ашуғай. Онда тұн әлбәқ табарыстыр маннан маға тағарын көндірір еті, ол кәлі артақтарына мие сылжыған, қолыбыра Тбилистәгенә, сахал сыгынан, онда тух бар, тон историяны бартын кепсән, шөй батык сырдатар эте. Тубай бутын суыктуу бут, негетин тохин бир атом нулы оденерене бит, онда бу кенегене төкөлүк бүт. Бүгүн манда толбому жоңголухан мактал, онда то карыскалаты үйелерге бараты дүния тектин багырып. Мен кылгастыгындык мактал. Наталья Ивановна выступает, да, бүттүм. Еттігіт, да? Истен, бұл Семенов Илья Владимирович қолбаныр ғыр көрді өтмендігі бағылығын. Бар, да? Бабына, ха? Бағылыста. Күнді таварыстар, барығытыр, бұл балы көріш қарысқал түрәбір дойдудықтан, мәндігіттен, мәндігі олықта жағылтадықтан, депутаттылықтан, онына бар жонылықтан, еті істен ағарда болуқтан, онына барығытын бұл үдді шөй кенеге тақсыбыт күн шерін көрір күнінен етелік істенлік ағадылық бар. Бұл бағылай көріш қарысқал мәнді сірер дойдудуар үйінна қалаға денсігі түрәбіді, онлаптан мәндігімен, омырсумун, денерете тоғады жақынна сомырсун әме кені улаппыт үйескәбіт сірі, мәндіге кені түрәбіт сірі, онына бұл кәнеге манна дие тұттан olur бұда. Манна кәлен аяр тұтар еді. Оның бұла бейім әндігілер кенеге дұқолыны дейдер біт тен аттыры дебет, оны тоғылыр лаған мәтәлі ағады. Ondan duhovlu lider bıhıtnan bu men bağlıklı var. Hüdda bak kamalağa nasu biliyle malıra ariyen manıgının da onugının da manıgını kabarete onu kumadın düşüreceğin nar sınavul birer. Onda sıl soruk durur ete. Ondan bılırın süddanık sabıda manna bir ekolojik Karasqal diyen ekolojik parka aspupuz onu da aha koka kayı koka diyen onu daha çözdük Respublika tahmir ulbuput ondan birleşike bahalay görüş Karasqal atengirli bite botan tırnak erdagana bete atengirli hameçöy bolu diyen hep onunla bu duydutun Şerin otun baratın alkatan tümer oyun diyen bu Sakarya Bilgiler oyundan bir öğretmen bulurdu hakalı sert tomtoların şöyle batık Şerin otun alkatan hana olan kobarkıda teriler orada bir oluk uğran Sakar kerepe eme onunla durarlar onunla eme oluk uğran barda yakınan. Hatta bu hacı anlara duyduğu görüner günüger oranla meha günüş eriye diyorda onlar eriyeden hatta bu çünkü hame ulakan ülem olağım hame olakpar hame tokudur tokuyum hanam barda bu tübüller bir ülem olan tağısta diyen avda
денеппите. Мен наоборот мне драматический, исторический, хаванна драматическая эмне болу диептим бу агам баран сүддан соһуддум, онну үйөрдү, онну нак бияга капсаннер тоқтара барта кирен документальны ссылка им болалар. Эннен анамулланы бу кендекелер кенегаски кемгаттан үтчаттарга аспы кем артыктарынан сыжаян бу келер кем артыктарын агыктыра диен бага ханалаппыз. Бу үле осенен мен санабар бу үле онна баглай карыскал бәтин колобур болбу толого туу көддөрөр деңе токтопу манна улана кини бу бихи сакалар бүттен сакалбынан кийин туттокайын не бу атын омуктары кытта бихи утары көрөр кыктакпыт бихи өбүтүнен намаак болбадак бүттен хепте бу хама билин актуальны кемге такыбык кинеге диханыбын хама актуальны кем тогозяка басап эм барта тоғыз толору саканын хака болобут сенени да бар ол бихер редактор дижени бар хепте онна бу же ол бихин оннук жоктулар маннык жоктулар өргөстү турган серилеге кады жечиле баалар араны бартын тоячылы баалар бу балары арыйда сахалан берәһин бу онногор бу ырхан кемге таз дойдуга барандар бәлерин оннуларын бу даже сылы автотранспортный компанияда репетиторлар карабыл туң репетиторлар баалары бу бәлерин олоктурун бу жоннор баалары любой хегеден бараттагана сага сен бир сарына таккан сен бир хайдар үнер диен өйдөбүлгө киллер колора ки өйдөһүната онун оттон барыгыдын өсө бирде агарделибин онна богомтоо ден макта болду. Регламентын ары кылгатан тутухарбыт надабыгылах билигин бир народной хурьячыбытын умнан олорарыбит Хангаластан Покровскайтан Павел Николаевич Харитонов Оюко Пожалуйста, Павел Николаевич тахсаргар көддөһөбүт. Tökünden buldum. Doğru Vasily Егорович Харыскал Tuhun ana takpına Saka başka intelijensiyetin kekketin sanıydı. Vasily Егорович anne bu büyüğü sürdü onunla sürdü yürüyüşü sağlamak için bir başka intelijenete. Onun kilit oklar onu burada sarıyta o kursun büyüğü onunla John Norwood var. Temizkal, karıskal bulu. Aspet intelijensiye albana tahsı olun ületin. Evet kariyestebillah. John Norwood etirdik. Bu sıran ayrılan poşarkandan taharbut ületin sürekli robot. Toplar ki başına toplar ki tıla kuruyulara. Onun saka bastaki intelijensiyetin kekketiger. Hüdlerin güldürün kolu bu. O da sanıyorum. Onda diyemete bu beygü bu spor. Tekini barın bu intelijensiyetin sürübük olan baran. Kanala soğuğun intelijensiyetin orduk ütüye sığınmağı. Delaga dağını kılıyordu. Piyasanın vuruyordu. Bu piyasa sığınatak sığınaktanla barjon. Dükük sığınatının bıta. Onunla Opsayınan kaydak teyisken kalan aspeten kaydakta aldı bir kahveden de düşperta etpetin etkin önden keler güveni vesketten. Onun ötekini kanalaslarından kini kim tuttara diyen boğalar amay bu kişiden pontapta türü bir veskavi ki tabi nehliyerin motivatta grazdanina bolbutunan kanala soğuğun motivatta grazdanina bolbutunan Olus kim tutar? O iti kini yörinlenge olus inte gösterdi yani. Ama tabii ki böyle de labik ki ya. Iti artık siyahtaktır da onunla kini manna İslam pontaptır senel zoy vana bir sivitin doğru daspotun eni ördüktük sene verdi. Bat daspotun sene verdi.
Onoğa tağla sulu oyuncanlara niye onlu kini tüyesiganna atında. Kini künsürütte kurenlik günleri gel. Mana kere istebil bu kutular kanağız tağıtıgar sette aktı taksan turar. Onun mineti yaptım bağıralım. Onun kini kanlık dağını ama günden bir hatta bakalım sahan orotun inteligensiyetin o süretin bir bastın eristiriyle kenan olarak ülelen ayan baktı. Мактал, Павел Николаевич. Қаңыластары хитери этитен кевиякка Василий Горович бир лоханнык манылыр доғырдақ, эдер доғырдақ Николай Афанасьевич Макаров кини бу бейі культурный нихилестве битин қарыстыр департамент халаячта Николай Афанасьевич барда баалысты холбаңыры Макаров Николай Афанасьевич. Төгінен күнді Наталья Ивановна күнді доғыттыр. Васильевич Васильев бағылай қарыстау аймақ белі доғыттыры жуғас чонақ. Бүгін бағылай көріш театр дүсі бейді ханана харбыт үддәуілі соқ кенегене көрін астынан ите әтелдебет чақчаларға баратығар көптігін доғыя көрттім. Онна тұғы белеті көрдігінің де бұл кенегені ағалырым. Бағылай көріш Урукко кенегелерігер, айымнелерігер, художественный айымнелерге де болдар санағын. Бұяғастық әппет боллаған бұл деққап әті білген көрді қады бұл кенегеға тұқ қанығырын барығын әппет көрдік. Манна кейді тұғыттан сағалар тұқ бар құруыларығар санағығар барығын ағастық тұғы қанығырын әтен қалар бұлда. Үнді өшуей sorun boldu bir yakalan astana bilgin ağam derlik günün onun astana ağa canım. Onu bu kinige taksıbıta bille köştür bu kinige kadakta öğretmen taksıbıta bu bana bu hacettekka bu tas obuloşkartan ağalan ihiger personaliler kaptırnaların portretlerin uğruydalıkları bu üdde ulağan ölü oldu. Onunla bu ülağa bu kinige taksıbıta kadakta ulağan ölü var bütün iste bile hacet bolan bu kinige taksıbıta ölü eski çoğu varlıgar. Benim akıttan maktabın birildi. Bahalı görüştüğün elbette ayından altıhan sanatın isten asbıt kemler bilgin oboyog igen asbıt kemler aktallar bolla ol güdde qamoqtalar hop böyle bahalı görüş köver günüger hiccan hamay ayak kutular keniger hiccan baraktada iki sohutçuda demek bolan bununla olup üyebede akta bolan bu gün üleli kanlı hiccan soğuk oldu. Düssü kuturganı ahını etbeter yüksekler onda innekitin dağına bu ayıllıvatak ayınyalara etellivatak sanaları bilgini karastınlara hicceyen bu beğen sanaydı. Onunla Türkler etiyemekte bu bağlı görüşürde bak kepsenlerde, ayınyalarda onu düşür bak bulanına ağatıyken. İhinne eten bu eten ahadlılar inniger bu elbağı bastıkar ibüte öğrenpite elbaq inteligensiyanı emigrasyonu, represiyanı, bana kini bilgin kallar bu materyallara etkilemeden kim saldırı oldu diyen ilgi yüz lira oldu. 100 TL bir kahve. Onun dışı bir de ihinne sübüle hemmet bağır. Nadı bulağına tuspa, kürsühü yutamıd. Bağlı görüş kallar bu arşivin yöneten, üstü topludan görür ki diyen bağına baktı. İnne diyen turamın Kılgastolgun direktörün teriyatçılarken Natалья Ивановна bir sürekli ulhamlıklar. Николай Афанасьевичка мақтал. Билигин мин тылы бу эдер Харысқал Василий Горович эдер доғыттыругар бігедер хуриячы девеп болу ден үнірі хүбелеспек биттағаны бігінер эдер болулар дедер дей тұрабыт кинегени редакциялабыт көрбүт истебит нардабыт Гаврил Андросов онна издатель быгытнан олох лититтен тахарбакка ме бу кинеге болан тақсырдылы лелеспит Зинаида Архипова баллар киннерттен тылы көддөһө кайын кинлер этехтериннине мин нарды хататым бу кандидаттан Анастасия Николаевна Божедонова тылы беремете кинини
Василий Егорович сүддәгы чуйдик мэлжи ахтар саныр эте, аяннаргар улахан көмөнүң орбук кейбігітінен театрдар баллар. Наха әлбәқ сфераға Василий Егорович үлелеспік кеhe, онны Анатолий Павлович бар болуқтақ, кинелерден хаялара бары біті болды, Стефан Ибрамович Шевцев кеннеге кинетер үлелеспік кеhe бар болуқтақ, онны архивтан Наталья Степановна бары ду демін етердетіне тақсан қалбатынлар ден етебін. Білген тыл барар Зинаида Архиповаға. Бүтө күнүнен бүгүнгү тәрәһин кыттылактары бүгүнгү бу күмүт толору үрүләк болгон бу ортодойду оңута стете хуон керете курус күлүктәк актылган амтаннак болла укурдук кинеге авторы Василий Егорович Васильев Карыскал кинегете күн сирин көрөрүгөр тийбекке күн синттен көрөммүтө сүрдәк комолтолақ. Бұлырын сас арай меха Василий Егорович Сарсырды ухугуннара ағыз жасығаны телефонына әті онына. Бұйыл юбилейбін белетейбін хәтті онмын онуға кенеге білемнәтім оны ұлсан үлелен тахарғын әтеді о дейді. Инне денеп бітермін сүрдәғын ден үйірдім, долгүйдім дағаны бұл народ сұриятчыта. Олығын желата оңыр бұд сыратын сылбатын бербит үлетін түмігін кенегетін меха әренері сүрдәқ улақан әппетіне сеті. Онтын балаған айығар рукопихін туттарды. Рукопись бастығы аты эмигрант денеті. Маны көр үйерет сығынала қайдақ ғынабыты ден. Кенегені ол рукопихі ғылам барын мен бастан ханатаққа документальный роман ден қайдары ағарғы ұстық хоғыс болуды де санабытым. Онтан бастығы страницаттан арыян керен бар бұтым, онына кенегені бітер бір дері бұқатын олақ арықсы баққа бір күнігінен түйін қойыққа дері аған бітер бітім. Онаттан Василий Егоровичка тута әрі бітім харсыныгар, бұл кенеге не аған бітердім, бәшәттінен шөйдік оңы қолдан тағалдан тағыстағына олақ бәйтін кемегер бестілдер болар қықтаға бет, шөй бәйтік оңы рухқа дейпер Василий Егорович сүрдәғын үйір біте, үйерерін тұғынан, онаттан үрелән хағалатақ бітте. Бұл кенеге тақсытығар бастан идеяны көтіқпет кейінен Наталья Ивановна Харлампева болар, бұл кейбет юбилея чуғағаты тұғыр оңырыққа ден меха кенеме әрді хас әрие хаджы бұты. Оны бігеға кенеге оңырутын бұл әдердерге сүктер біттірі сүрдәқ әпетнестәғаты. Әтін харбыттарын көрдік кенеге редакторынан Гаврил Андросов бол бұта кене Олбытчы болбатақ, бұл Гаврил бұл кенеге қалсы бұта кене гражданская сери тематынан жарықтан бұта ұратты. Оның бұл кенегеға келбет жақшылары жонатын датаға тағаны сүрдәғын ұғынлық олақ ұлсан тұран, инген тұран қаста ұйы бұға өліләді. Оны күтті литературный редакторынан әмие бұл отчыларға жолбан хорыналға өліләбет. Әлбәқ кенеге тақсыты өріләспет Анна Андросова ұлыста кене олық хүрдәғі шөй редактор, олық қас бидді тылығар ақтылы бұд жонлар аттырын энциклопедияларға, кенегелерге қахан сүрдәғ әппетнестәқтік олық бірінчіктәхен тұран ақты. Эти мағын Елена Васильевна әппеті де кенегеға хүрдәғі шүгей портреттер кейбеттерден мен хана бар бұл кенеге бір ұратытынан эти мәтереттер оңғылы бұттыра болар. Тоғыды таққа аспыт үйе жонуға бараларғар үшөй қартысқа бар бұл батақ бөғі болаға де оның қантыны кәрі опсай бірге түспет қартысқаттан бұл онықтыңыра қаға күйіп-кірі күйкілер қартысқалар күтті үлеліген эти әдір кәскелләқ құдуғынник Екатерина Суржанинова Ами Аллаханатын уран туран бакатын хартыскаттан тоқты оратата хоқурдық күні үшігөйдік рухойдан келдер біте бұл хүрді олахан үледен сығыналығын. Вот, оннаттан кенегеға оны таханан Василий Егорович доғыттары краеветтер, Пантелеймон, Петров, Панкратий, Петров, Станислав Афанасьев қартыскаларын тексерен селігін сетерен берділер. Кенеге бұл ғымыйығар Новосибирск город диал типографиятығар 2-тігінші ақсанының бәшәттерін кәлі ғымыйым бүтіті тұппұппұт. Онын нәхеленияға өсі тарқаналік, атыға тақсалік. Онытты түміктен әттіқпіне бұл кенеге ағатшы сағыттың тұтылуға хоқ
сәңәрини сахатын тутулга хуакагачы сәңәритин ылы диханыбын кас бирди нехлек библиотекатыгар тиен нада кас бирди ылдыл буругар жохон местини ылы денеренебин тоди такка бу күниге биһиги саха быһытынан санаабытын саха быһытынан сананарбытын омук быһытынан улуханнык сананарбытыгар тирах болар онтон бетин улуханнык хананар улуханга дурахыяр киһи эре иннике хардылыр онна сайдыны агалар кыхтах дианыбын бохунта тehen бахыбаларын Мақтал Зинаида Архиповна билеген Гаврил Андросов катыл барар. Үтө күннен күндү истәчиләр, сакал литературатын таптаачылар, баһалай карыскал, аяр чинчер, үлетин сәргәтчиләр, онуттан кини чугас доғыттыра, тастара аймақ білежана. Онуттан бу аспыт кем артыктарынан ден аттақ, бу сакал литературатыгар, сака публицистикатыгар бир беле кенеге тақсыбытынан бука барыгытын ағардалибин, онуттан бу кенеге тақсытыгар народ чахчы тоқпар эйгете араңата барата кыттыхан үлелеген интеллигенция салаячылар кыттыхан бу аптар тула түмсен сака историятыгар бир устук онна үгүс мөккөрдердәх кеми онна ол кемге оларан аспыт бәлерин төрөбүт народтарын тугар үгүстере олокторун жылкаларын толу курбут жоннор он кинилер умнуллубут аттарын үйетитер сүрдәх солталах үле тагыста ден сыналыбын онуттан бу аспыт кем артыктарынан айым кениге чахчы документальный роман быгытнан бу саха народун саха обществотын бүтүн республикадаганы өйүн санаатын түмерге сахылырга онуттан бу бихинаропут аспыт үйе кеминеге устук жылкатыгар кыржыгы кылатар көрдөрөр сырдатар арыяр онуттан ол кыржыктан бу биһиги билинге общество бутугар нороппутугар өйүгер санаатыгар сырдыгы саган инники ологу түстүрге сайыннарарга тохалырга анаммыт үле диен туспеям көрөбүн онуттан бу сакал литературатыгар маннык үле далан жылкан менекенниттен маннык кайыскалах иккис улаккан үле болар. Ононтон бу саңа тыгынча хылга, саңа үйега үктенен баран бир улаккан үле күнсүрин көрбүтүнен бу үйеребин, астынабын, кең туттабын. Ононтон бу киниге инниттен даганы бэм учуталым курдук саныр, убайым курдук көрөр кийин Бахалай Егорович редактор быгытын үлелестен тон эренен итагаян бир битигер мактанабын. Онуттан бу киниге ни оңору кемигер сүрдәк элбәге билен кинттен урукта үйренер ки өссеби үйренним, биллим, көрдүм ден этияқпен сөп. Онуттан бу Бахалай харыскал бу чакчы 30 сылы келиңе сүрдәк кең сирдеринен андайдыны баратын керете арқаран сүйін көлөһүнүн тилегараган, тилеган көлөһүнүн сүйүгераган чакчы сүнкеннәкай үлени оңорбут бетин тон бу кинигега суруйбут, бу кинигега өрүү актар ытыгаттарыгар жонноругар каныглахар просветитель быытынан, подвижник быытынан көрдөрөр үле ден этиекка хөп. Оннаттан бу чакчы Бахалай харыскал бу саха норотугар, саха обществотугар надалах кемге бириттүнен кем керди жылка. Оннаттан жор каралыда түнен чакты барат түнен ситен котон анан үес айылка үескеппит кихите болар. Эбиттен бу кинигени кытта агырды кеммер, үлелерди кеммер итагай битим. Онуттан бу өттүнен көрдөккө кини чакчы бу сака литературатын, суругунан литературатын төрүттөспит өксүгүлө калексой курдук аби сака жылкатын жылкоңостон сүрдэх тик айыннабыт барбыт келбит кихи. Онуттан бу осынан сүрбе аспыт ие сүрбехис кылларыгар саңатыгар даган эти өксүгүлөх боллун очтогу
фольклористер сехем боло боллуун, Андрей Андреевич Савин боллуун, бу кинилер солларын солабыта, оннаттан келинги кем жануттан бу убай туттар кейте сорунum оллон, оннаттан кинеме сүрдәгін алтысан аспыт кейте ағада ғорум ден аттыр, бағдарын сүлбәті, оннаттан білінгі кемге бармандар ұс күрді кеме сүрдәк Норотун кахакатын кахакан остан сол ханы яны арыян архивтар былларынан тымыд үгүс ыраккан да ханалах бу атагастамытта курдук сананар устук жылкала жонугутта көрсен кинилер ужурдарын кытта билсен кепсеппит алтыспыт оннаттан бу ол кирби быстару хугар түбехен бу баттаха үлелән халбыт сүрдә халбага түмпүт ки ден сыналыбын оннаттан бу кини бу саха жылкатын жылкан остан аяннабыт аяниттартан уратыта ден моролар океаннар уңордарынан бу Алясканан, Калифорниянан, Австралиянан, Финляндиянан, бу кең Россиянан барытынан бу хорогор келте кепейкете даганы соох боллар санатын күйүнөн, julurun kүйүнөн норотугар үтүөнө орор багаттан оныттан бу кини көрдөн булбут көһүйө көмүһө каханара бар жонугар тухалыгар этегаян эренен үлелебите чакчы кайгаллах кең туттар сол оныттан күн бүгүн кинник тохтортаңадла алтыха эммин дехасыл дибут жоңго бу сака хуриячаларгар сакан тиленги енсиетигар сака осунан бу билинги элитетигар декка киниширдах кеңеленнахселеннах кете колобур болар подвиг тен көрөбүн оныттан бахалай карыскал ата ваңардас буда кинигенен историяга кирер кахтах сакан оротун историятигар жохоннук солталактык ононтон бу Пушкин мен үйелах памятник олуктауным дирини бахалай карыскал бу убайым аспыт кем артыктарынан денайымнита чакчы үйелах памятник болар онотон билден турар бу кини бетин норотугар тухугар үле оксуху турулахы кирбитигер ота соқ сәриге оңорбут курсун быгыта кенекенеттен қалла ден саны. Мақтал, Гаврил Гавриловичка. Пелегин оттон манна бир ағатшылақ бұғылақ бұтты нақты келен олар, Друзьянов Михаил Егорович, кенеға береққа сүребеп болла, бағалысты Михаил Егорович. Үтü күннен ду, үтü кәһәнен ду, береме баран ихәр. Онтан бүгін бұл кәлен олар бұттан, конечно, основын бағлай көрі білебін дейекпін сөп. Оттан мен ұспар әгетінен кені моллағын тоғыры ачы бұғытнан моллады. Бұл кені хамай мен тоғылықпын бағарабын. Кімтен нағырудағыл бақара бұл дойдутын білген бағарар болан. Бұл жоны үйретен, бұл жоммар сәргевет етербін дейін жарықтан мұд делаты болар. Именно бұл кәнеке үйеға арыйда қоқутамыт наха улақанны күйәттен дарибап боланнар. Жоннорбы сәргевет ұрқы олырын аспы жоннорын хүддағын жарықтан олар онына сұриялар дейбен. Бұл кәнеге әтегіл бұл Хабеске баласкаларыгар онтон дәйләре тоһна дахнала жоннарта хинге тиен олоксу бүттөрен касыган туран йөрәп биттера. Оны бу бахалай игөрөз ялатын дөстүкемер хагыры болла дигән. Бу дела улаккан исторический солталак, онан карыскал дуба бар болу деден мен вопрос окун багарабын. Аны туран хатуртагыта бу 90 саңана правительство специально урак тахаран турар, бу репрессияга өлбүт жоннору үйрөтөргө оны кенлерге памятник музей харга дейин. По-моему, аксыны хүбагас күнүгөр Тарасенко тахар бута, сүбалта кехтен составтах. Онун танте панаши семинарис эти комиссия председателя. Уну бу кенеген ылан бу комиссия бар чилеттеригер амалаттан көңүлөтен барыларыгар түңөтө кадияхан гыбын. Жоннорун бар кеме жона бар булу. Тонна бәлен сака сирин
Jonun sergetin urku kemnger saka ulakan sarilla jon barların biletten nada wallahi. İtini tiye kumbagarabın ondan manlık kiniyel döse takattılar. Min beye mantan bu bilgin represiye jalati küske üleleye jabın. Çamaktalı gitti. Мақтал Михаил Егорович. Білгенде бұл Василий Егорович арас мүчіргеннеқті мүчіргені де оғаянларғар күйіс көмі бол бұл жонлар әлбәқтер, олар голахан мақталлағаты. Бастакынан мен тылы Анастасия Николаевна Бажадоноваға беребін. Бұл тұспа соллақ істәқ чағылқай кеге. Мен бұрат теретін кене жейден бастан сағылабыды. Василий Егорович қарысқау кенегетін тахарбы жоңға барығыларығар, онна бүйінгі презентацияңы бүкітігер ұлы қадық мақтанауын. Оны әте әдердер үші батығаттылар құрыс оны ақтылған үйрені күтті тәңге мұстыбыт күне дейген ғанығын. Үсті кенені Америкаға амбастан Александр Шмега алкен күрді хүтінен дейбі күрді кене заданиетінен үңірасы дейбітім. Тәрілттім атынан тұғана. Олы сүшуедікі дейбіт. Кенеттен бастан Аляскаға дейбіті. Очолорго биле башняны гене террор атака ген суга теннегенен Америка очолорго делей бага агас беголорор кеме болан кирен келле бүтте канды барар хилжабыт тугу барар биркега инкирерге четарске билет олорду бүтте кимде бигин тоок келдет кантан келдет кимне актыр кити канналор ту каннастаактен ыйыппат эте онон юрө көтү үлө болбута ондотон хамын тирегене Аляскага бір үкшө бары булу ден Винокуров Михаил Зинович документын көрдүрөтө бит онтугай бит Вашингтонго онны көтөн тием. Кем качета олоксук олхен Аляскага Роскотуна чатары студенты Ровсетегерин төһөрен. Онны ме ол благотворительный терилтелерин жерлери болон же баскоңинче мүчө качы түсүн хижиппит. Вот. Онны бартыгар киноттон андастан документ орген ариде ырахан курдук. Онно ми төкөпсетерге онтан ихже кидде даны кино бургуже манна нөдүтүн биртекелер хиджа архивтаргар үлели беремит болот. Түрген бәләктик. Игер кидде даны уже документ учалы болар, олихинде касыспытынан кирен барар. Ити үс сыры тухары мен хама өтөйдө битен белен турар кини чакчы сылын соругун бартын олох сүрүн кайсылыңыстан ije хиджар. Ононтон токтабат хасырдеттен эддеттен мен тустугун номерге хатат гостиницаны кирен таңсуя. Кая утюхатан бөлжер. Кайта утюхатан эдди болбат көйдебин. Эн бачыды турдум. Тугуннан дебин. Сурксуттатым. Онны кини кея койкаңа ди күнүс киме көрсүбүтүн, каннык серге сыжыбыттын бартын билетенен иһериделага битете. Оны хасырда уже ол бэхаңи хыжыбытын уже суруян түмен, оны бүгүн канны хыжын баланнан бет түргөн хансияндар кели бары болар эте. Оттан билен турар ол мен оны официальный балгамен де быйтынан оннотон кини ол хага кихите үбө хасу хыжырылык билдер эте биле бастан тигер күжүк олох качытер дихин качы муньян муңнамыт этегенен бара хатыр магадаңы тутан ылбыттыр этилер тахары суктахын ден иненен күжүк олох ким качыты хокыттыр иненен олду болор чесин билер жомутугар түйөт атын кораттарга онна маны били жокускай оны фербенс корат побратимин болар кемер келе жибөт Саха сирен жокускай чудиханы жоннар американистер баллар. Этерген олопсені 330-тан тақсын миллион кехелі Америка барыты бияқа 3-4 миллионды болбатақ. Hodurgu бай, көне бай жоннар, онна хем bir баллар, үшігай жоннар. Олары күтті саха хер орды келе хелжебі жоннар наха өрелер, енегінен оны елері оттыры лухан астыры өлі деле жоңы бейонна спокойно. Онан кенелері луханды қорамет харбақы хеджерді. Этемете кене Хыджыбы сиргер бартыгар жоңон наха түргенник контакты кирерите туық сыллахы жерін бұхарын жон сразу лынырти эрдеп иттерін күрдік билите көрүтел бәға билилер сразу. Онон болағына надый бүтін ситихерите бет түргенник. Онна болағына тоқтиқы хөбі кепсен бөғіті 2 сыры бұтыр Калифорнияға гувер күрдіға атырар кехи архивігар хыджар бұтыгар ити кенегетер хұрый бұтын күрдік. Семен Николаевич Назаров, он тол ЦК КПСС Александр Николаевич Яковлев фруктарынан, Елена Даниэльсон деңеме хыйпыты, оннан же практически машчаға тиебет, онны көрдіхәбет ден тиби питигерал ютебет көрсен оттон. Чугас онны олар көппіт, онны олар өғініне сақалар мұстамыз саңа жылла аппыт, онны
кепсир хасаттан кеханга дер. Түгүн якпыты 2 күн онна хыняны болбута. Америка тугал хабыла, онтон 3 күнтен уже каникулын келерге хуак үлелил баллапыт. Онна ичаттар сүлбетчебит была хорого олор. Истеллер агай букабы студенттер баалар, уны те Василий Иванович Яковлевтен туймада да мәңгүлләбит олондолор өтекер геттеринен. Ити Владимир Занская, Галина, уны Степанская абиннер. Иштен олороллар олы хасыттан кеханга yöreller ağay, ititçel bağı istelleritten, haka şirger dödülağtırıttan, kiyenginen bayının ere bolbakka, jombut çergebit bu ökte verili çetin, innine oluk tırıttıbıt, tanas ırbaqlaq, tuğara torbasıstanlaq, tuğara çorpay berge halaq, üyelağa huaq, jadangı jöneri kurduk, ebit sananar bollaqtırına bilgin, tüy diyen bolur. Qayda kurduk Rusya ras, korattırıga yölemitlerin, üddü gölekte, dödülün tuğar, Oxusput jönler tustan istini havaller ağay, onu biteger kulüy bolar. Oluk sakar rajetit isteler kurduk bütçeler. Kehbet kepsane den toqtu sürdük. Ana eben ekemete ülehtiger ol fasatın ki hangi dülüger ben kini kanlık tane restoran, bar ol bu kine engin aracibet ete. Absolutna. Onu bar yakka bu başka kalan baran diyeten onu sonundan teriyer bolak bitti. İne gımmat onduk julurdaktık, tulurdaktık ülelirsin ete. Вот. Аны болан ити хүс сырыларыгар болан 2-нче агыска. Маңна ити 2-нче бирге Америкага теппет курдук агас байкемнерге 2-нче төккө уже син сабылды болбута биле террор коннеттен аңарда сол визаларыгар дередемитин текенеге терхуй бетете 2-нче агыска боланы группанан барага кастасыл балетеден бара. Уркуттан хөҗибет ки хакыттыны мен хымнагастык берелер, онны хөҗен токта береде кеспетәген болан дебит курдук. Инегенен онна элбак бай чөй ба группаны алты болан хөҗибет. Онна ол агыяк конукка бачча өрөйденен кели индигер хуйсу кытана гыты. Оно бирдеге игер архив бар, олар арай мен берәме үйбуга сурыйсу тух жыныр келеллери, берәдеги билеллер ду. Рахны деңет алалар мен кайдак берәде билектер хо, во-первых, бары кин Москвага, Питерге беренбет үдүгөлөктәктер иккинен бары библиотека үләбит. Атын доду хитер кытты хҗибит жоннор бары биһнетин үһә састактар. Европада архивтер хөҗибит жоннор ден аксы болгон ягынан жол кендики көрөннөр. Хасыдерде келерге киһә койып библиотекадан таксарга көңүл бербиттер, онна понедельниктен библиотека сабылак күнүгөр аны үлелигит ден бартын унуттыр. Офтан Аляскаттан биһидөгө булар Россия сире боларынан ду, онна беле рак олорлунан, котугу климаттарынан ен Осыны чүдік сығанағылар еті, оны ол Винокуров документын үйретәші ағыяқ болын, онны келен ананжылықтан ұрбытыттан, конечно, көмелеспіттері. Группаны Валентина Андреевна Самсонова салаян, ити Пантелеймон Петров, Эдуард Яковлев, Анастасия Алексеева болын хеджіппіт. Жоным үйрілері бұғыты, қарысқал ұрыцы жеп болын үйрінен Аллах сразу кендігер күтті кейрер тақсар. Онна наға үйеренлер, оны кепсетелер ағай, оны боллағынан ра жон kumağ isqohanın bilbetler bu nüçalı kumağı. Bir jomut üyellerin tuğru kumağı berselden gördüler kelenler ihillerinden kiramaralar tuğu iti tuğu değiller onu bir jomut bastan eten hene kendi gettiler. Hırtınlar bir bitten barınlar. Orguya innesen ke kumağı qahı barı mağan pirçat qalaqtır. Üle böğötete. Ondan kelen işte atım korak kemiye arga BS ştat konferansiyalara gören sıccan kıttıhan üle böğötün üle bittiler. Onu ben etiyem eşe bir samay soğarım. Ol iki tühünce bir hıllaqağın bastan tiyeriger ol Vinokurov Mikhail Zinovich dokumonun köldürge. Ölü etter Askrizanskaya diye. Askriyen tuğetan diyeyim. Onu ol Askripiyadot diyen oradan onu atılları hüdir. Onu ucu uçuttan köldürete. Sinofontavtırtan, ona manyetta oluttan içatlar ikinemiyet ibit boluq taqtır diyen tarihi onu manemi sim bir semer intelihitti kemeye bağırtıma bilere diye hikalayı hüderlerdi. Onu min bu kendiki iti bu dehik sırıtı Avustralya'ya naha şüreddik sitihiliyaktık hüccan kırptın naha bir bütün tıyıcı bağınağın sitispekin diyen telefonundan ona di WhatsApp'dan kepsetiğe üyeler ağa etti. Вот. Bir soru mesele var ki niti omuk sidirinden doydu da arşivlerinden hüccerler materyali beyetin suriyatçı bıhıtından dokumonun munyan dehırıttağını söyledi. Ol kenten tuğriti bu kinige tahardan. Onu kine onere bol baketi kepsiyabi küt kurduk. Men onu mirukutun isten soğabına. Tarihi ol kenten o canları munyar. Aymaktarın kördür.
Меңе таас туруоттарсаар, өссү да сыйдын архив қахар, туохтаана оны теңге элбэх үлени үлелиеден. Вот. Он эти кенники саңа бу Фейсбукка Николай Афанасьевич Макаров молодец кихи мақтанабын эле кулубура. Наха шүйдік кене қарысқалықтан олық кепсен, кепсир страница аспыда. Олыс үчүгей сақалар бейхетіне туханамыд олық үтүйе мааны бу жоммутут тинник монолог курдук кепсетен қалы жықтақпыд. Мен это коловрите Василий Николаевич Прозадяконову өрөт өрөтөрүтүн бу кихи лекцияларын открыто яңорын сурыян калыртабыт кихи барыни. Бу Тарбаховы Аллах бартын сурьян халлар бу кихи бу Августинаны бу Мандаруху. Это же вообще кенники бу билеген калемет история культура памятниктерин олақ кампариян бүтен батбыттарын кенне мунья хатыбыт оны сөлгүтө хатыхыжабыт. Оны оттан мен экеметети кини уже эттилер жыл күн уларыян her бәттүргенник оны кини кайда курдук сып курдук түргенник хыжыбыт. Эки тыгынча бирге дире бастан баран Америка уже атаган үктән кенники көңүл хыжар. Оны били террор ин бололик болан. Туктап порт самолеттен түһәгән портка таксан. Туктаны ник билиңи курдук ары тук атаккан устан таңаскан кургун устукка дире хордулар. Оны курдук суакаты. Вот. Оны кини успейдан хыжыбыт оннан кини ити бары билетәтит минеме коттан хамайсыгырым. Каян кини бу бет түргенник динник жикти суулут телен бейте хылжан. Карсы суак сыл турурунда дааны үптәкпин астакпин дебекке анал көмө фонда хуахаряри баран. Тус бейтен карманын кашытыр тикингетер бет диабетик бейтен диабелен хурьер билле суакты боллар барын. Онда кини курдук итичел бага билигин көер ки төрүрө харбак салгаһын бар булукта гарәри. Тоди така кини бу аспит юга олор бут очотогу жону билер болун. Олор кепсенин истебит сурктурун акпыт болун. Бүгүнгү күнгө туак кылбакка калбытын тук умнуллар кутталлагын, onu бартан кайтак кини өйдөн, onu бартын кини чакчы духатыгар түмө хыжжан эккиреппите же житти. Ол кини бу нурутугар хамай улахан ситихите онна туага жакка хөбүй клата кериhe боллади. Онон ити этемете мандык жон нурукка симбидилен баллар. Онна кини гете билден турur bu iki tığınç egzempляр тахсыт олус үчүгөй. Маны тон библиотекаларга ingen кадер солгор багас күһәен дебекке каянда бар булуктак бередегинен улустарга барыларга түңгети канады курдук. Ону аган иччат симбир каянданы буковары эмиске бери бидде да сабат үспетелер симбир агыктара, симбир кен туттуктара. Вот. Онлук үлгердәк жоннор баалары биттер, олар буттары биттер, хакалар бихей ол кыжык. Ол били турактар этелеринен булгыр алфавит тахпытере, ол рукка тихилбислар дахпытере батак бихей бебит таганы. Сен инеманягынан хиджабыт. Сорак сыйларга мен сакалар бебит хиджак биттен кенеке хылларга мен атыт американ сохча көрдөспөккө телекте бер атынан хиджеретип, ону баланы бирде текинге хойын күрдүк, маржарын баалзар обургу, онны хиджерген билет тутанылган. Жетигерген ырар боллайты. Аяга жөдү күрүбүт күржек мен куттанны мара кийим. Үйрен көтөн кепсен тохталык. Хиджер ону мен ханавар бу бол манны хиджананы жоннор анара жоннор боллана хүддактер иккен кергенеми улахан журнал редакторungen компанияны да хүддак. Onu mani sire haltı hangardakların bağırlar bir halak diyemin. Herinler de na hemen onu halak dedi gibi onu rovne. Sol ostolna takati billahi ne onu indice huli bata şu bat huli biçingen birenin diye. Onu men aha ahlan kalır iti şu bajonları derler ki bebitiga tuspemiye julgalak tuspemiye halgalak umuk jon nurut bollak bit. Onun herinleri tenge kamsır tuğgar halgı haydarga urkunuvnavakka ulahan olugu urbut ulahan kihe barat karskal bolar onu kini keri heger bu kinige össü halgı atın tomlar taksalara bolu Oleg Gavrilevski ulahan erel kini ti Avustralya ahırlarının emet tümen bulanların biler kihe onun iti amalar epitlerin kurduk духовный лидердара onu kini ol ulus tahımından бары чүгэй республика тахамыгардан народ билер курдук онда халгы хайнарар курдук кыхтах ондук талахынакты күләбит бир чулу кебит.
Мақтал, Анастасия Николаевна. Білген жай театрдар бұтын мору гыннывы пығылақ, кені қарасқал олығыр жегінен театр ажаққа олақан солталаға те. Онна театрынан, қайрөттіттен театрынан тақсыбыта да дейнеттекқа араға алғас болбата болу. Манна атаға доғыры бір саналақ кейті Анатолий Павлович Николаев кирен олар болуқтақ. Анатолий Павлович баргын до. Бағылыстатылы еқа. Анатолий Павлович Кири. Микрофонын қолбабы тұқым байлақ, саңаң елі Аял Амосов барду, пока Анатолий Павлович заново готовится. Аял Амосов, Сахатеатр. Ага, здравствуйте. Ийлер, да? Ийлер. Ага. Дұрабылырым. Ага. Бағалай жүгөребіз, ұбайбыт, қарызқал, кенегеті хүректенен барғытын ететістіне ғаддалейбен. Нағал үшігай события болла. Мен театр кейді боларын бұғытынан театр туынан кәпсе, театрға қайда олылай өппеден туынан. Кені болла қыз бейді бұл жіктеді. Кейі пьеса хұриян қаларары ден. Олықтағаны кейі бейдбәк кейті әттінен сиінінен, бәті дебер сүректінен, ғынаға таққан қамы ғыджар болары ден. Тон жікті театр күйе, театр кистеліңе денетіне бар. Құрылығыт кейі әттінен сиінінен, ғынаға таққан ғыджар. Оны олық кені қаз бейді кейтін персонағын. Олық бәті ұрыққаттан білер кейтін күрдік келен кәпсән. Де маннық кейі, маннық кыммыда. Соқылы бұраты маннеттақ тұрора бұдығар, маннеттаққа өлелей бітігер, маннеттақ дойдытығар таққаммыд. Олар бұд диетін көрін. Кені тыңмыд салғыннан тыңнан, сүйбі көпі чилтерігер әмейе хүдден көрін. Онтан да барытығар, туақтарға, ксенофонтавтарға мейе, қайдақ күрді кені қаз бейдіге ұмпығын чүмпығын, таңағы қартыс катын, ол шүттәкелерге кәлі-кәлі. Ол қарыс катын көддөрі жын, ха чөйдік ол бағалы жүгөрес Андрей Савиштин, ха чөйдік өлі лейд болалар. Онтан бір жіктіне кәпсем, бұл бағалы жүгөрес төрден қонуға. Төрден қонуға боларығар театрға кәлім. Театрға кәлім бар тұты. Служебный ходының кирәрігім парарай. Бағалы жүгөрес тұрар тағайды. Мұсынатнаттар тұрар, онда жамасында тұғыр амандық білінленер қайы. Оқ, қай бағалы жүгөрес. Қайда ма. Антон, бүгін түрдің қону көте бақты. Кейін мұнық кәлін театрын кітірі бұрыстығын бар. Бағала жүгөрес ат айтып ей театр көтерін чөйді көміз бұқуанна классиктар бүтін кітірі құрылдан тұрар. Бағала жүгөрес ат ау сколаларға, библиотекаларға тіндік еңерілден әрі. Дәу шүгей, чөйді көрі хеттіп. Салқы Анатолий Павлович. Анатолий Павлович, мақтал аялға. Отылар ейлерді? Же, ейлінне. Ейлінне. Өте кие болу, Наталья Ивановна, тағытын қағайлылыр, Галина Максимовна, көрілер, онаттан бұл қарысқал чөгой жаныра, мақтыра, құруярчылар, білерім чөгой жаныра. Бұл кенеге тақыда күндің ұлаған самөйте олғынан баран бастығы бұл иккіге бұл уақыттағы. Бастығыда аспы кәм артықтарынан ден тақыбыта. Кіра туа құрдық, брошура құрдық әті. Төтім дем ұлаған тудан тағыстаға дейір, ұлаған алым тағыстаға дейір. Сөпче, мен бейрет ем, Дмитрий Федосеевич, Нома бинер барайдар репите бухарасал букатын кайты.
Lekini bu barbatan kanitten gün yılahan isteğen ayı ki tokuydan konda kılacak olup bugatan kalbi kibit bağlayıp olur miha nahulahan sütük min bağlayıp settuğun bir sallahtan otakini de bu külsüritten barıdılı ben de siyen umayım bırak kurduk doğru tas kurduk olur dilden kamsan kallah biteyim miye bildiğin doğru mu halkın dolattı verkim doğru bağlayım o Yuklayıptı, doktorun nakli diyen baran kimdemin yemanın ağın kitbet. Kuham ayım. Anak kuda khannak evet. Bakayım merakam markudami ulan aksulah kurduğun takın yakıtay. Manna kem bukan tinggal besok wallah. Jadi min biri tarikan aku ni. Bahalai onna sakatiyat. Bahalai onna sakatiyat diyen bu nahulahan itu nuculet takatandem kurduk bulan asta unuttan asta jenari siya bulu turu bulla kini biasalar barat uluktra bulla o kurduk kini ambastan itu alwan sallaka bu köyü otup biasalıgar yutullut konkurska onu kurduk da Serjan çeydi olurum Serjan Popov diyen sehenin ağambaran. Onu har huriyem bitirbide de onu miya aktarakta buton tuğla. Bendere bu yesa bulu sep kurduk eto diyen. Onu Türkan baytuk huruyan taharan ol konkurska kötten ikis miyesten alan ol piyasa buton kim pata bapturuaran. Jon tanıta harus hal bihitiyat terbitiyor. Coba habuta Yüz khas piyasada turbuta hayır khas sindroma tıyıl. Ondan aray meha olattır zıvanyeganlar manyattahtar Yegor Gödürep komandada Andrei Bar, Onnerimiev, Dima Patapap, Volodya Mikhalchuk, Yuriy Petrovich. Olar barahatır zıvanyeganlar. Bu Anatoly bu bihige manyattah tugun ırgınan onun ordu kınan baran bu varta ergenigin tuğa kurdu kınan baran manyattah ola manyattah bu kimler ergenigin ol batak jonlar bu bihige sağabı sirger elbaq samanı sakina qalbı jonlar ol tustlarından haydar ehtiyatlar gıtıgar piyasa turat tırık bıtın bağıra dediler. Jonu en biyaga dramaturg bulan Suryaşı bulan bir gibi mutlaka. Ne mi tokuydu var bakımı sırası bağlayı karıs kaldı et. Söp çocuğuna hasen kelebet. Untuk bağlayken bulmanla karşı kayın. Harsınlar keldiler bir de tühençe 900 tavuğun ağısıllak. Keldiler bağlayı gıtta görüştüler. Bağlayı olup sırası mızvaniye gındı. Manyat aktar mandık zvaniye gındılar. Mandık erittiler. Onun çok diyen. Üçüge böyle bolla diyen bolla. Toka harsın tuğum harsıyak öteydi. Kene temin bir materyalım su. Ol materyali kamuya barmiyaha bu emigrasiya var bakı. Ol bu materyali kamuya barmin. En baktayım bar yakın kal yakın nadı. Onu kendiler. Yül bollaktırına. Yüne kaçını kamiler bollaktırına. Min bir soru yapmış diyen oldu. Söp sarsınları bollaktır keldiler. Bara görüştübüt, kapsattübüt, bağlay baraksan bəydən tuğun etdi. Ondan rangılır söbülestiler. Olsağına toyonları semesini tuğule söbete. Xaydandan sen inneden baran ondan büyük parça bastağı tirənin tiriyan bağlay bud barındağa deyim. Ne baran eti 4 sılı buha hüldan. Eti mandan bakıya kapsattılar. 4 sılı buha sıldanca ayım ne horuyar. Onu kala narmanna tuğuluk dağıdan Olurana naabot xaynibot. Onu xayndaq tuğuluk dağın olup onu tsariya min materyalda onu kumu yoxtaqın diyen. Naha bağlağada ol bağda tuğulun ondan iki tığınca iki ıllaqa olunyu sülbe 600 günüger ergelliyem xayanda denedi. Manyatta olun tuğunan bastı kayımda taqar. Ondan kendike otusu bu biyes altta bu beyge emigrasiya var bu jam mutusturunan ulahan bu sağağı serigas sağağı var kendiler vaktur topsarın tuğgar beni keskeller sırdırın tuğgar olukturun jahaktarın tebelerin darı bulakı bu janlar tosturunan ayemileri taharar
Ол билден туран барата букини ите келите барыта сылыта оннор Америкага ите Анастасия Николаевна чөйдүгө пете дегенен Америкага суруу куратын архивун куратыгар онна барат касыган турар. Онда бу себеске сыйыстан сага сеттен билдим кимде бу. Ким донна хылды көрели. Анастасия Николаевна Назаровка мактан яханна. Ол сагана кине Москва оле дирете. Кине хайдары капсетен ипсетен ол багалайды. Оны суруу архивга кирен турар. Онтон бу саңа жетер көргөрө тактабы. О же тум Мне белим тохари, мне белим тохтовах. Кумагымна халбага битти. Бүтүн бир грузовой кумага ден. Бүтүн бир грузовой кумага. Анан көрүңөр. Бүтүн бир грузовой кумага. Бу барда архивтартан онтан мантохомулуу документтара, онати суруян исписаңа материаллар барда. Бүтүн бир грузовой кумага. Аны Апанасимов шеништер булахына баасытын толкуйтаңар. Бу баглай архива ден, Харысхал архива ден, бу бир республикалык Allah tuakka dağını ki yağmur sınavlar tuğa. Onu kullanan ki kömüske dağını bir langa dağını bir bet kaçka dağını bir bet materyala höter. Bağlayınca arız halka. Eterete. Min bilgin kanı bara ulustan bu belirin jondorun tusturundan emigrasiya baran süte alma jondorun tusturundan görünür bollaktır mümkünlerge kaya bağırır öttünen materyal bağırın bu ötünen kinlerge ayımcı proje da huruyan bir yapmışı drama da huruyan bir yapmışı diyektir. Onun ulahan küste ulahan arkabın bay arxib süter. İte arxibi turan bollağına bu правительство tuğunan распоряжениятен кайдактуу бу журналистерге тегер конечно финансовая поддержка лытарыйда архивы Аллах чөлüm Аллах канна да биндилен жоңго бер бакка правительство бәтегер итне кайдары ылынганна да болар бука. Ите биге эмиграция лебит бара сөппет манна даганы файларга салап ки болон бадылга сөппет жоңго сәргебекелер тустурунан улахан архив сытар. Оны икис карысал вок болуа Наталья Ивановна. Карысал көрдөгетеннен барар келер кей вок болуа. Баган отун недер жоннортон бирими кей бар болугунан баран. Онтон ол карысалдын арги чугас боллага ди. Хеттон нахи бол, хеттон нахи бол. Онтон билиңин оолор сүрбөтчүлөр, отучулар олор өйдөрханалар онно тиредин хасыган тугар булуктар болду ди ханага. Мунун бу карысал туга архива bu bir jol butugar sahalar saha denatda jonna saklı jahan Allah bu omuk ama jol butugar munyuldu arxiv sütar itene kaydare sörgüten süveydik sanalan doktorxanada bu Xaristan jamada tarixxanada onu sörgütüy xanada bolu diyanım. Semin bağam miti kurduk onattan bağlay degenen teatr kiydi. Наталья Ивановна театр, кинотеатрдан sinlenen öydüne sanalan tağıstağa diyorlar bige onu sanalanmıt bu ulu jondor bu gülümlür alampa Nikolay Nostroyev Oyunskay Surnam Allah'ın bangu golep attırıngıtta seringe eti büyühe kolonna bu düğe bağlay karışkal diyen kılkımız bu konuda soruyu bu iti mennenden bu tağı del baktı okudan taqsı butti. Ondan sağa teatra diyen mena var. Ondan bu bege sağa Basta kilbite bolla kintilo yana da filosofiya sirat olma. Ol böyütünen bu jette sen elbaqta xar ede qolur karnilapta tusu elbaqta edenemi basta sağa teatra asputa ede avon tosullaga Finlandiya ta taqsallamut ede karnilapta bilen kalbi pilokun tamanna jahuha bolan o bu da xaras qolanda bastan istiviton onda tekanne şiran kotenler bolan basta naçu şivasta da kısmanna xasta kelali bu da valki yıla karganin bilen qayda oldu meni seçmeydi bilmem beni. Ondan bu kabahalısta hege xanna bağarar, bustu baydır gider.
Saqa teatrın toradan kähemän qarısqa bonu saqa teatr demi bir öýünde. Onan bu bağlayma bir qarısqal butkini ayımyalara hep bu bir repertuar butular olaqan döýdüýär. O baratur wagtara kantanlar hoduttan söldejonlar ergilem hayandan kören baranlar bu ayımyny saha sirin jonu barda görýärler diýipdir. Jon bilin kinigenin lağına aqpa bu wagtda kinler oturduk eder içat kinler bu teatrga gelenler qarısqal ayımyny gördüklerine bebeği bu jengnäh istoriýa bilýärdir. Onan bu Dmitri Fedoseyevich sıralabıdan kurtulacak qarısqal beýiga bu kadın keldik. Bu kadın keldik. Evet, kelime hem bitirna kurdu. Ondan beýi qarısqal bat naat Allah üyeletden üyelerge Allah kurdatty bara turga. Ondan qarısqal kirdi bu kadın keldik. Jamaqta. Мақтал, Анатолий Павлович, отта кепсетибит түмүк уһуга келле быһылаах, кинелерден кирен баран, тақсан баран қаллалар быһылаах, кини кинеға мие бәт үчүгейді күлелеспек киһи, дыгындархан кинеға дағаны онна тибетин кинете уһуллан бүтен боже хотору күрөчүгө тақсара болу. Билген başarılar diyen kelliler ondan kebisbepin diye bahalısta. Karol Georgievich. Bu Zoya Konstantinovna. Zoya Konstantinovna bahalısta. Toğan ata hoğulur oturmanla ispiyekten tüyen kalbık böyle. Bahalısta çe istevit. Bihigi barıtın naha çöydü ki hitti bit. Bihirati bit onu kimi de katıla bakka. İti bitigar arası hırnağı kıratık etiyeğim min. Onda Karol Georgievich mine tibin salgıga. O da bu kadar bilgin qarısqal kinniga tetten kineti abul bot источниктарынан bihigi bebi temet örçü bütün bilen bu Karol Georgievich niyette Kalisfyerna Ivanovna Platonova manyattah siyene boların bilen bihigi kenneki vitijelaga mekıttıhan ülelen erebit. Onunla elbek sana kinigeler tağıstılar toğlayacak manyattah ola bu yıl süs biyen sahın dolar. Eti doydutun jona baramiye tümsen eti jelaga kıttıhan onunla sıcanlara Ivanova Marianna Nikolaevna diyen entuziyas uçutal iki naha vakan kinigeleri tahatlarda. Onunla bastakatın manyattah ola diyen İki bollağına rodam, mı rodam is manyatta hadyen. İti barada bahlay qarısqal ületin salqahın gen bir görebüt. Tuvalete katebilgin elmi hame şepkettiler. Bu kini narotu samoğolur, narotu tümer, narot beyetin cignah historiyetin bileriger. Onu törüt urbut kihi. Ondan bihi kini ületin naha ulaqanlık sığınalıbıt, kini daha maqtallahbıt. Aniti teatrga İlya Egorovich Vinokurov ütüya tolbedübet diye kaydakta kurduk üçügey spektakli kini huruyan. Onu te Georgi Prokopyevich tırnak obrahına men orbutugar. Men aha vaxan maqtallah bata. Kini bihi maqtal bütün ütüya sıxan bütün biler ete. Ordu kiti kenneki kavittan alcan balığa qatar kemiger. Kini Karol Georgievich'tin hüddeh çugastık altıspıta. Karol Georgievich vraç pıhıtnan kine hanar sübelire aras videonu, aras upraşnenyanı ıtara. Onu kine mi onu kendiki bir kapsatitiga jetürdüm balığattan taksıbıt tağastım yaktabita. Ondan tendik naha sohutçu barbıta. Otu bir habarıdır kıcı getir şok bollağa. Ulaqan sütük. Olgınan baran kine ata bu kinigeleri ger. Ona aras örüttek ületiger halıga. Bugün naha derin sanalar etilindiler. Min orduk eti narot huruyachita semen tumat eti ambastakınan eti haydak kini bir yemeni tuhammıtın niyen tuhunan naha şöydik hep bitin. Kini miyeti bihigi ulaqan istoricheske lichnestar bıt ülelerin salgırın. Bilinlik hem itinlik hem bir tradisiya halkanan para turar bollağa diye.
Ondan heti tradisiyonu kini tutan kalan össe halgı itini kulakan cıyalanı darotugar kallar bitin hep bitin aha höbületim onna kini de ületi surubut statiya bıhıtnan ületi de kayan da toloro beşetletiyen nada gene tebin. Вот, onna ki bilingi kemge ırına kemiger kini kolaborati mecenatstva kamsahının törüttəhəngə ulaqan qıladı killer bitkihi bıqıtnan kini ülətin salgır jonlar tahsan erələr. İte kolabora Arsen Tomskay gen biligin Amerikaga oloror. Toxtulaqan уже этергел человек высокого полета болбут. Инвестор болад. Арас үшüгай проекттары өйүр кихи тақсан үлеләнерер. Онна боллаған эти братты ушницкайдыр дағаны. Онан сақатчата мен ахаталаннақ мындыр өйдіқ. Эти неки революционнигер олар бұт жоннор. Жылаларын салгыр жөнінен әрелеріттен бігі. Кыржағас көлөді сахыр бұт көлөнен аға өребіт. Онна тем бұл маньяттақ olan соруқтара ден документальный очерканы эпистолярный жанр голғыр бұт очерканы хан терехерген ақты бұт. Нахал бәға білі біт бұл маньяттақ ола. Бәйтін кәмегер манна отын әлбәқ үтіөнің орбұтын бары білі біт. Онта кені миграцияға да баран бар әне итуе жалатын салға біт әбіт. Кені бұл саха омуға саха жоны қайдақ тақылдық зінікер ақан условияға түбәд жібіттарын барытын өйен. Ити жалады салға бұта кені меценат бұғытынан. Оны ти сақалы өйді хан Аллах жігнақ кіржік. Үтуе жаланың орбұт кехі бұғытынан kini meteriyete katılanmattı kuşuydu koyulanmattı etebin. Ondan iti kıcı bari höpkettiler, höpkebeliyet ettiler. Doktan jakay sığınalar hitar hüpesi sıtar. Ondan opsayından doktor opşistiven nigar sıl horuk durar. Bu ki ületin üyetiter, bu ki ületin salgır jonlar öz gülleri gelbihi sürekten bağarabı. Bu terehini teribit jonga barılar maqtanabıt. Çakarıl görgeviş türgenlik biliğin etiyağı. Дорогие участники презентации. Kimi? Kimere atın ki hekiler biz toqa. Так. Карл Георгиевич, ağırgın ağan kövüşçe. Давай. Я хочу завершить выступление Зои Константиновны словами государственного гимна России, поскольку Василий Егорович был гражданином России и Якутии. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Широкий простор для мечты и для жизни. Грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Будем дисциплинированными, ответственными, активными, неутомимыми в действиях, чтобы стать творцами своей достойной жизни и процветания нашей исконной, многонациональной, любимой, великой Родины России, как Василий Егорович Васильев Харысхал, академик Академии Духовности. Спасибо за внимание. Спасибо, Карл Георгиевич. Ну что ж, заканчиваем мы наш разговор. Он продлился почти 3 часа.
Бағалай Егорович туһунан өссө доһуннук кепсетек кахөпете, бу киниге туһунан эме. Мы благодарим Национальную библиотеку за предоставленную возможность сегодня поговорить не только об этой книге, но и об личности нашего друга, большого писателя Василия Егоровича Васильева-Харызкала. И я думаю, что много вопросов по тому, как будет распространяться книга. Основной, как говорится, заказчик этой книги — Ассоциация писателей Якутии, и они предполагают, что книга пойдет во все библиотеки республики, и, кроме того, будет представлена в розничной торговле через сети «Бичик». Нынче они по-другому называются, через местное наше издательство. Сейчас позвольте мне вручить букет супруге Василия Егоровича Галине Васильевне. С огромной благодарностью, то, что вы приняли участие в нашем разговоре. Я пыталась ей представить слово, она сказала, что пока только послушает. Спасибо вам, Галина Васильевна. И один экземпляр книги, даже 2 экземпляра книги я хочу подарить Национальной библиотеке, потому что, негоже провести презентацию и не иметь на руках книгу. Пожалуйста, вам. Тегеди курдук. Букабары манна бүгін кепсетиге кыттыспыт жоңға улахан мақтал. Мен бәйім қайын ақсанын ақпатым, тоқа хүрбетші кейтіл әтті бұйлақ. Он тоғыз кейтіл әппет, оны әтергідлі ұрақ дойдылардан Финляндияға тие қолбанонлар әттілер. Ханаларын әнегінен бұқа барғытығар мақтал, бұл барыта YouTube көғыллар фотору кемінен, онна керен өші көріқ бүт қос анығысқы көрсігілерге дылы. Хорошо. Вот.